Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Manipur and Northeast. Northeast Dialogue to Manipur, I'm sharing a single in a Pudulak topic C. Congress hit out at BJP, haven't Hozik Manipur Yamamo opposition political party, more Congress party, BJP, the Tongan charges, Mayama, allegation to open, Amazon reaction to open, Mapuena, Highway Michigan Mamang, the BJP की MLA अमा यावना BJP की spokesperson सुरेश कुमार अमदी MLA इवोमचा अनीना press meet अमगे खुथांगदा कांग्रेस की MP अमदी MLA सिंगदा अकन बो अफम मयाम अमखक various allegation मयाम अमखक तरोके मधुगा इकान कानदना माय फॉलो पांगथोकपा इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री constituency की MP ओइना नौना elect होखरवा डॉक्टर बिमोल अकुइजम ओपगे खनबा प्रोग्राम अमदा कांग्रेस पार्टी हानगी ex Chief Minister Congress Party की मरोइबो opposition leaders सिंग मनुंगदा MLA के रंजित MLA लोकेश्वर अमदी inner parliamentary constituency की मणिपुर represent तौरिबा MP Dr. Bimol Akoijam मखोई मयाम थंगिबा वाफम मयाम अदु BJP दे यामना अकन वाफम मयाम यावी हाय वाफम सिंग दुदा युमम ओयगा लाकबनी ममांगी निमित्ता BJP ना press meet अमगी खुथांगदा Congress Party ना हाइबा हौजौजिक चधरिबा conflict असी हौरपगी मेगितांग अहुमबगी ngasi फावबजे politics तौरगा लेरे हाइबा conflict सिमोइने politics तौर लेरे हाइबा वाफम जि थंगिबनी मदुगी कांग तानदना हाइबा वाफम मयाम सि लाकपनी मसिदा मपुइना थंगिबा वाफम सि MLA के रंजित ना मणिपुर चीफ मिनिस्टर ना माकी मतंग थंगिबा वाफम सिंगी मतंगदा थंगिबा वाफम दुगी रेस्पॉन्स तौखी अमसुंग मणिपुर की हानगी एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के सेल्फी लीडर ओकरम इबोबिना तोंगान तोंगान वफम मयाम अमदा बीजेपी दा याम चावना क्रिटिसाइज तौब वफम कैमरा यावकी दोना MP डॉक्टर बिमोल अकुइजम स्टेट गवर्नमेंट असि कॉन्स्टिट्यूशन खंगरे दिल्ली की मखाद लेबा लोइलम लेंगाक ओइरे हाइबा अकोगी मणिपुर चीफ मिनिस्टर दा मपुंगना अटैक तौबा स्टेट गवर्नमेंट की मखाद लेबा लॉ एंड ऑर्डर से तसिंगना मणिपुर चीफ मिनिस्टर की मखादा लेरिब्रा नत्रगा लेत्रब्रा मसी सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा मखोइना हाइनिंग हाइबा मधुदगी मधु इलगा चलब्रा हाइबा वहंग मयाम सिगु लोइना अचो अचो चार्ज मयाम तौरी हाइबा वफम सिंग असिदा युमफम ओरगा खननबगी लमंग सिगि दारबी टॉपिक सेमजबदे ngasi experience ga beri bisin tam nokche ge khunu che ge hamda tam nokche manipur ki sangnai ba senior journalist tamo Chabungba Birendra tamo tam nokche ge khunu cheri ani shibada tam nokche ge Manipur Pradesh Congress Committee ke spokesperson Ninthojum Popilal leader Manipur a very popular and promising one Popilal Musatam Nokche ka khun bocheri loina very shortly akoi da join togani habagi akoi da commit to wiram base Bharatiya Janata Party ki spokesperson Suresh Mayanglambam another very promising and very popular one Purumpu ahambada tam nokche amsu ka khun bocheri ahan bazi akoi khaina nuaina bagi damak akoi visual amakha mayam da thamjage aduga haiba visual gi makha chatharpada akoi dialogue se ma honaba and let us have a look. Mugi BJP su tau drone loy bana mitati Parliament House mamang da protest tau dai le card ka pada adu angang lama mana ji na taro ta thudong bitil laga illiba Parliament ta phammi ba mugi mayang cho ba mayam no pai ri du ti angang ka pai bra ba adu pai daga angang ni du bu sida pukhallaga aina sigi hostage phagi ba jiri gi missing sine na ta iba press ta aga sisina Kamal Babu ina sumaina army gi kem tai mang hib de na record to register tong na ban namjan gi da na ba na ngang ba ai mo da bu lakna da na kariem na to rei ba leipa ning ba siem se kana no adani gi kan na to ri mak sa iton ta lei jari bi MP ama khakta chawnga ga ni fu de mak ta adani gi su pai na ai si pai da chieli ne ba mu ama obra ba do mayam na thari si boy si to tumina le ga famage MP oiraga leiwana thagi bra natraga manung oigera mapan oigera leipaki issue se malem pumbada khangna na ba mutangang cho tau chon thari na troibo adu da sidar aiba mi mabu illiba kangbu
maru phang na khunai sida gi muthat pa se akhoi lepak myam gi mathau oi bang thoi ba sing asi ai jaram ge sab ki mi sam mam pai ga press ngang ni ba dai mi yam sada ba mana to na mama mit khu ba mp ani na li pa ga ngang gi bu lak na ba nga mi ba mayang ai ri kan ni chak pa atu ba du na lepak ki lu sing boi da na se khoi kang khong sai ri ni hai ba se mayam kaw bu no ba masigi kangbu sina kayam sathi ge da bot manung da su phudat lura hatura kapthat lura singa tan hu su tawrim ni maning la ga chiang ge do ba mai tei masana te hai ge mayam ning jang biao bro asin ngasi ngangi su ne nungmei pai ga yum da ai pha ge la ki do ai pu chi ki su ka ba loi nona na re ba ko na ning ma sa ra ga su manipur thuai ge khan ba atop pa phulu kuki gi ai na hai ro hana su mogi nationalist mobilization ama leidana kai da han leidabani hairiba kangbu do moi da gi noi na hena sathi ba khurak ki ina lai saban la koi na nei ngasi ima je wali ba se ma phi sing thoi je noi so yaw ri bani yamna ikogi with a lot of emotions ikogi MP Dr. Bimola Koizangi Maikei dagi yam piendana phongdorakpa wafam mayam ama hojiki speech da mamitari I machine lo kocha bane do mang thang bi ofum mayam su ko puthon no khon jage and before that aham be BJP de ke hojage na khanja bade do BJP ki spokesperson de hojik maki lakse de bidina Congress de ke hojage Congress ki oina aina lakse ning baji mama gi numita BJP na press meet amgi khuthang da Congress ta thangi wafam ji Congress na irang ho pade ki politics to ro leide ha wafam ji ni masida makhoi da thangi basingi manunda Kabu masung thang ai quote jage ai newspaper ma ka quote jage kabu masung thanjing mafam da lancha therki basing na changbe yaro hena tawki basing adu lenga asina haidum fam ani asigi lifeam sing asi manipur asangba lifeam leni haina project to no order thoki district sim bahai basi administration ki khudong chana ba tawuni adubu masigi mohuto onna teina bada congress na administration mawong ta da chatharami hai wafam sini wafam si koigi Haibu Nimishiman the Manipur Hanak Ex Minister Fongdokivada purely district creation chi administrative convenience Kakidam Semani Haidana Masig of Zisu Fongdokivale Congress ki Handaki MP election manifesto da Hojak Lady Irang see administrative also political oiba solution Purakani Haikividu Miam the saying Tambu both Matum the Rahul Gandina Manipur Lako Matunda Kotu the memorandum Ama P with the Congress Party manifesto da Yanaki vidu athubo matam da thamok oina onthok piyo haiba sing adu yamna clear oina Congress party na thambiyo hai wofam sing se ekoi BJP na phungdok khibani kari hebini ahan mamangta da Northeast window bu midiang tabiriba khwai pung namapu indozam Popilal hang ni ko mon khurumjari ai ten takna sarcastic oiba sei macha ma second amani dai Saksagi yani ko kai de ko nungsi kreda manipur miyam se nungsi kreda manipur miyam se nai kreda ko BJP gi tatpatna hai kreda ko BJP gi tatpat se Thikreda ko BJP gi machin se BJP na wahale da ikoi se ot pire da double engine sarkar na ot pire da double engine sarkar na hai kreda ko BJP gi tatpat se Tad part haibada number 1 hairagadi billboard ki gaina trending tawragadi Bharatiya Janata Party je sungsoi dana oigani habase masi ai khakna tan Manipur ge praja miyam lakh kunthra hen majina ayek seng na khangabani na thamningi hanadi ahalaman sing politics se interest laiba khabar kagas yam toina pabai chilnaw sing moi khakta mo BJP gi tat pa je khangambani Adaba hojikti yum da leiriba angang macha singbo BJP gi tat pa si am phajana khangba hore haib tare ko Bharatiya Janata Party hena palluba matamda angang singse pakhattana kochen chena ba haidi karino tawri jibu Bharatiya Janata Party jina khoi ba wahalle na haiba yawrabane ba adona hangi press conference thambal sanglen da pangthokpa akhoi gi BJP ki spokesperson yauna lamlai kendra ki honorable MLA yauna pangthok ki ba press conference akhoi su yengjai
अमरोम द लमलाई केंद्र की ऑनरेबल एमएलए से अखोइने यामना सिंथानब पॉलिटिशियन सिंग या मनुंग दा अमा ओइरंबनी करिगिनो हारगदी मागे पॉलिटिकल जर्नी से हाइदि थेंकांग कयानो माइथीब नंगप तारगसु नोंगमदी प्रजा मियामना इसे लमलाई केंद्र की मिहुत अमा ओइना मणिपुर की लीडर अमा ओइना इसे पुखटपिरकनी हाइबगी आसाद निंगहन्नब लेतना महाक से वोट से कंटेस्ट तौरगा इना लांद्रग 3 सुबदरा 9 लाख सुबद वोट काबनी हाइना हाइ याम तमजनिंगाई ओइबा अदुबो याम तमजनिंगाई ओइबा एमएलए अमना नहान फोंदोखिबा वाफमदुदी पूरा तरंग मालंग फोंदोकपनी हेना खल्ली मरमदी कॉन्स्टिट्यूशन न पीबा roles and responsibilities of the opposition party se lamlai gi honorable MLAs understand tawbidraba male haina ai sidang hana thamjage ada numittu da sumana phongdokhiba amada handak numit 10 kunni sida manipur sida karigumba irang amata leitrabani irang amata leitraba irang sida congress party ne irang saganana ba BJP da blame tawraga chatpase masi yamna laibak thibani haina MLA duna su phongdokhi adu aina haijaning badi Honorable MLA Lamlai ACJ January की तांग 13 नुंदांग पुंग मापन खरे हिंदोक हिंजिन तौबद्वाइदा इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्न लैबा सेगमाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चन्न लैबा कांगचुप चिंगोंग हाइना जु खंगनबा मफम अदुदा कुकी मिलिटेंट सिंगना ड्रोन बॉम्ब्स अनि फ्रेश ओइना ड्रोन बॉम्ब्स अनि अटैक चथगिबदो महाक मतम अदुदा कायदा लेबिगिगे वेकेशन चलुब्रा नत्रगा सोशल मीडिया पाइदब्रा नत्रगा मागी लेरिबा मी सिंगदुने इहाई हाइबिदरब्रा मदुगी नॉलेज वाट तुमदंदी आई ऑनरेबल एमएलए द प्लीज तौबिगनु खबर कागज खरा पाबिरगा जनवरी की तांग 13 द नहोंगने यूट्यूब त थिबियु जनवरी की तांग 15 की खबर दमतंग पाबियु कांगचुप खरंग द ड्रोन बॉम्ब्स अनि फिप एमआर की लेरिबा बंकर तुदा कुकी मिलिटेंट सिंग न काथर खिबदो मदु न होनन निंगसंग हनगे है आई ngasi टेलीविजन की थ्रू दाइन हाइजरी ओके पॉपुलर पॉपुलर ना एम सरकास्टिक ओइना सपी की इसै सा ngasi थौरांग तौरगा लाकपुरा अदुगा कई वखलों दगी इसै सि सक्के ना खनबी के बनो अदु खितंग थौरांग तौरगदि लाकजदे भारतीय जनता पार्टी की ngahang की तौरिबा लीला ड्रामा मयाम सिदा खुदक त निंगसंगक्तना आई खुदक इरिने ब्रदर मिराज की ममांग मक्ता दाइन इरगा खुदक सक्सबनी ओके इसै से ओके अखोगी नेशनल मीडिया सिंग दे याम तोइना थोकपा हाइदारे अखोगी सैरेंग बुथी बने खंदे साइरी बो ओइबनी दगी इसै सपनी खंदे मजे याम तोइन तौनी हाइदारे मणिपुर ददी पॉलिटिकल डिबेट अमदा इसै की थ्रू द एक्सप्रेस तौबजे पॉपुलर तौसिन अहान माले इंगसी फावदा इन उजबदको एनीवे पॉपुलर खाता लाक्सिनिंग बजे हजिमा अखोई MP डॉक्टर बिमोल थंगिबो वाफम जिगा मरी लेना BJP की स्पोक्स पर्सन न थंगिबो वाफम अमुका इको तौजरके मपुना हंगे बजे कॉन्स्टिट्यूशनल मसिदा कॉन्स्टिट्यूशनल की ओइबा ऑब्लिगेशंस मैम अमक नाथाइरगा चले हाइबगे याम चाव चार्जेस अमक MP दगी लाखिबने मसिगी मरी लेना मखोइना फोंदोक हाइबतारे BJP मार्केट की फोंदोक बजे मणिपुर थोड़ी बिरांग से हौरपदगी मतम एक्सटर्नल अमसुंग इंटरनल एग्रेशन यावे हाबदगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर दगी यूनिफाइड कमांड की पावर से लौथोलगा सिक्योरिटी एडवाइजर इन हापरपनी सिक्योरिटी एडवाइजर ना यूनिफाइड कमांड की मपो ओइरे हाबसे ngasi फाव MP बिमोल ना खंदब असे लाइब थीबनी हाइदना BJP की मगे फुंगुर कई हाबिनी भारतीय जनता पार्टी की हुजी कन्ना सानब गेम अमा लay मदुदी ब्लेम द ऑपोजिशन पार्टी अदुगा प्रजा मियाम जे उटवाई चाइरगा ऑपोजिशन पार्टी से लान उहन्ननबा अमदि प्रजा मियाम ना मसा मसा की मैंडेट मसा की वोट पीरगा ह्यूज मार्जिन द माई पाखलखरबा कोई MP अनि से मसी माई थीन नबगी दमकता मसीदा अमुब काली टेक्शन नबगी दमकता कन्न होटनरी हाबसे क्लियर होना प्रजा मियाम ना खंगमनी अदुना अखंगबा प्रजा मियाम ना भारतीय जनता पार्टी ना सानरीबा ब्लेम गेम भारतीय जनता पार्टी ना सानरीबा प्ले लीला ड्रामा से मसी मयेक सिंग खंगबनीना मखोइदो इन टारगेट तौबिरकपसे कोइना सोशल मीडिया दा सुमे आमम उबो फंगिको नोइना ngangiba पोट नोइना हाइनिंगिबा पोट कॉन्स्टिट्यूशन थुगारी से कनाननो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर मांग ताखली से कनाननो हंजन दिंगांगिंग दे अदुबो BJP ननी डबल इंजन सरकार सिननी गणतंत्र की फजबा मसक गणतंत्र की अचुंबा सकलोन दो भारतीय जनता पार्टी न मणिपुर दा कांखोंग चाइहले कॉन्स्टिट्यूशन न पिरंबा फजबा लेबाक सिबु ngaknanabagidamakta sinagarba power chief minister da madu masana pangthokpa ngamdre at the same time संविधान न पीरिबा मचंग ओइबा मयाम दो
law and order dagi hauna law na collapse labda Bharatiya Janata Party na nahona na Sangvidhan da question tawraga Congress Party da khuthilak haise masi yamna prajamiyamna lumna lawroi da ningai machak leite habase Bharatiya Janata Party da haininge ba ado masai phungdo khibda administration ado administrative kari solution adu da mayam haidana convenience adu mayam ma haidana khoi gi kaino da kari manifesto gi matang da manifesto gi matang ja hanjana hanjana khoi ne clarify tawnagrabani hanjan hanjan prajamiyam gi public domain da thamgrabani moina artha se paba haitadana ko artha se paba haitadana English sentence se loi babo gi padadana padi paba adubu artha se khangna khangna khangjana da sarira na targa Bharatiya Janata Party ki spokesperson or moi leaders sing sina artha se thawaina lanna hanna bagi damakta moina machak ama sillira haibu makti khangde ko adubu kanana karamba solution administrative solution kamaina haiba Manipur miyamgi aya bagaloina na Manipur miyamga wari watai sanara matungda Manipur miyamgi knowledge lairaba matungda adumaina lairiba Manipur gi issue se adom the solution purakna na bohona gani hena thamgi bane ba okay Popilal da aroi boina yarimum kai de koina BJP oiragadi ekoi Congress ki oi statement kai se pusala ka na traga any opposition leader gi moina pirive allegations mayam tough questions mayam se pusala hangjabani chamana na Congress party de so ekoi BJP na thamibo point mayam se pusala hangjabani but hojik si BJP so person ju latribani na ngasai gi topic sida muk jangsin jara kanda Dr. Bimol akoi jamna pungai na thamgibo wa from si state government asi constitution khangre aduga constitution ki obligation mayam am na thaire aduga Delhi gi makha da leiba loilam lenga am oire habaze masi kamaina justify to way ai masi gi Popilal gi yeng nan raga Congress party gi yeng da India gi asai gi federal structure amagi manungda Manipur gi chief minister natraga council of ministers siga lainari ba mari masi gi power gi division masida lairiba state ki power amasung central government ki union ki power masiki relation to the federal jang structure sida yang sauna question to pani hauju le film sida di masi colonial government am oi have gi wafam ne koi Dr. Bimol ko jana thamai ba wafam je how far on reality da masi justify to way na lobi oza ngomsa Bimol ko jamna thambi gi ba warol maya imphal da pangthok ki ba mabu gi reception to bada thambigi ba marik chumba warol se mahak khakki warol nattadana praja miyam gi voice do mana numit to the phongdok pani maram di karigino lairi ba sarkar state ta ju BJP ni center da ju BJP ni ko lairi ba state ki sarkar asida mayam na asha thamu ba praja miyam na asha thambaduna ne ba margin wangna majority sweep tawraga chakri se MLA mayam ama karaga sarkar je nik pabong ngamdabam khai paina nabagi damakta praja miyamna Bharatiya Janata Party da thajaraga 2022 gi election da vote piraga khangrabane aba adubu lairiba sarkar honorable chief minister Sri N Biren na luchingba sarkar asina praja miyam gi 2022 da thamgiba expectation do madu thugairak padigi nebo jabi molna thamai ba wafam se kari gi kamaina thugaiba maramdi masagi oiba stand leijadaba masagi oiba leibak singak na nabagi damakta Manipur se kanna nabagi damakta achet pa phirep leitaba ada center da non jaraga nga jaraga center gi yaka illaga chatpado madu gi khoisauna raba public miyam gi voice to ne ozang momsa bi mola koi jamna phongdok piri se kari gi noara kadi mamang du sa ina thamgre honorable union home minister Sri Amit Sahana even magi su marai ani long ye hena mamang du su thamgre ko external aggression ni aduni adani hairam ba matungda ko na di ethnic clash ni between Meitei and Kuki haina bo haigali ne ba even honorable chief minister na su somda magi clear cut oiba statement thambagi mahutta matam gi statement ju khongba irang asi kari dagi thori ino habse popida muka taina illegal immigrants am ka taina adugi last di kai dona Meitei ne ST demand talu budagi ne muka hairakpa haidi ma masagi ju phirep leijadaba phirep leijadaba adu mayam gi structure thugairapado maduna ne ba ozabi mol na question tori se mayam gi mu chilaga okay Popilal thank you very much ikoi mathang je ai BJP spokesperson
Mayanglambam Suresh Kumar laksage ai da Suresh laksani ba mapung oi ba wahang si ai ko ngasi ngasai makai di visual ma de ko uchakre madu visual do anira mo hanjan ba de mayam ni yengbu da ngai roi ai ko ucharo ge anyway ai na ko gi BJP da laksani ba se MP bimol ma pung oi phong do ki ba wafam si mahakna parliament mamang da poster pai ga leptuna leire haida karem kathai na ba do yam kanna yaning da with a lot of emotion madu phong do ki madu da BJP itself so mafam mayam amada parliament ki outside the protest of was MP mayam one protest of was adum yawi adudigi then poster pai ga protest of was adum yawi haibagi wafam jini masida kai khena ba udabu the intention itself miyam gi damak manipur gi interest si aduga manipur gi leibe issue si utnaba record ta hunaba madugi damakta laujaba aibu karigi damakta kare naviri bano haiba madugi pendaba wakat ke loinana maga thamgi bazi state government constitution khandre delhi gi makhada leiba loilam nga oire haiba manipur government is a colonial state BJP khoi delhi gi makhada leiba haibani kare habini ngasi matal sa amira sa no mokta da kedeng theng bi woro bi roi ngasi gi panelist bi ba aku betul kita ambil nama oda mati. Ini berada Popilal lagi na. Miraj kita kunci ceri mesti tahu mesti yang biri bamani pergi tu aku demo pergi kayak kunci ceri. Ojiki Miraj nah anggi bawang dua iji yorok pada ngai baga kakalak baga kayak sport je. Cang nai no holak tri ada apa. Anyway, ini tham jaga. Ngarang lah nahan lah orang dong mal ni faham orang. Day before yesterday orang dong mal ni main file Congress block na. Ini sila ke function itu cuma political convention ko bahaya. MPP mau opagi program. MPP mau opagi program sih. Sin bermalai itu dah. Kayak ni yang ngang kre. Kau semua uzare social media adu ni ada ni kan yang ngang kre itu. A very shocking portion kayak ni kan. The political convention ni mungkin type dah. Congress ki lagi ba. MLA mangagi menung dah. Ahum orang betul malai. Yang sang nak ngang dah na. Pung amaga minit mapan ka ngangum daw yakoy honorable MLA kiran jito. India ke history dahan boram daw male. MLA man naga pung amaga minit mapan ka wanga nga. Lura ba timing sida haitare. Yamna personal tabagi mawong da. Honorable Chief Minister amada bondhu hai bagi Honorable Chief Minister na clarification pibudu 30 minutes chandong na taaga. Adugum babu ki khuba khu na bagi mawong da. Bondhu du ya maru topic oina haitare. Honorable MLA kiran jina taropado madum yam laibak thibani manipur da ngasi thoi bai rang sida politicalize to bagi mawong ama hundaba yade haibarom da chanagum si BJP na kari to bagi na ngasi rang thoi ba si amta habiyo BJP na kanada kari hairu bagi thorok bai rang no som da channa si fact and figure om da channa si kanana kai doromi kanana kai dorom de si loina khangna ba hanjin tongan ma TV discussion kaya da tongan ma national or state media singda amadi press meet kya da hadin hairaga leiraba ngaktani masida aina yam kanna congress adu ada aidu ai hainingde congress da lebak meyam da congress na haiga do busa foreign machaga Myanmar macha amaga su tongaru bagi asui base praja lebak mima kamna la lejam ta habiyo maduka da asengba chumba wase doina lakani aduna Miraj nang se hangbi khiba poster pai da bagi poster Miraj aina sum khangjabada aina sum lakpada tajarakpani aigi maru Popilal na haikiba am yawi Honorable MLA lamlai gi saribom sajif constitution khangdabra haibra kaino ma hangi gum tawe aigi se aina tajabada haidi roles and responsibility constitution the period to khangdaba ma le haiba or ma le ko ma ki kendra da thokpa agoi gi thodo ma maningsing da braiba. Okay, aduga constitution ki pora masu pan bamale. Role and responsibility opposition ki lei ko lei ka haibasi. Aduna aina hygienic musi marupta brother aina hygienic musi as a co-panelist ama oina as a youth leader amona aina thamjani musa. Brother hygienic musi. Constitution the opposition ki role responsibility am the iram do manbe. Madu khang da bagi ai hangam badi ai but in my experience there is nothing prescribed like opposition or ruling. Haiba ma constitution the palloi MP or MLA haiba ma di pangani ko aduna adugum bagi potni aduna honorable MLA sir ibom sana hairiba potu constitution khangdaba kaisu leite manipur gi mahut sinleba mi la kuntra gi ai marum na panbi la kuntra hen bagi
hojik Delhi da chatlaga mahut chilibasi maru oina MP ani amadi Rajya Sabha gi MP ining tolise masana jawba amadi hojik leibiriba Congress ki MP ani ni aduna haidiba maru oina people representative adu election tawraga mai pakhiba Manipur ge MP haragadi honorable MP laisem masana jawbuna koi gi kari hatara madu parliamentary power da kanona koi gi member of legislative assembly kamuna tawraga ka ki boramgani aduga mioi la kuntra gi mahut chilaga ka ki vasina honorable MP Oza Bimol amadi honorable MP koi gi Oza Alfred Alterni aduna hai ba mioi anisina honorable MP anisina mioi la kuntra gi mahut chilaga chatkhraga mioi la kuntra sina ngasi thengnari ba awabado masibu phajana mayek sengna parliament da thamaktaba ni changa ga mithum de lobeb leiba parliament amada Manipur pikhaba state amadagi ka khiba honorable MP anina minute 20 hena phangam fawada ngasi fawada Manipur gi korisu what is the real causes of ongoing crisis and how it happened and why it happened haiba sigumba real causes singa se palaktaba korisu palaktaba da nungaitaba amane dissatisfaction fudopane Madam Kanda, this is not about the ruling or this is not about the opposition. It's about the responsibility of a people's representative. Prasad Tengari Awa Pongong Nabaki MP in the Chatkibanab. Election among the Kari Habirami. Give the vote to the Congress. According the vote to you. Manipur Iran was singing. According the vote to you. Really came the lady was sing. Mayum Hanjilan Haikiba. Honorable MP Anina. Parliament. July Yutang, any honorable MP Ozabi Monamatam Pangmani around 11 minutes. July Yutang Tara Marie, July Yutang Tara, honorable MP Oza Alfred Matam Pangmani. December Yutang Tara Marie, honorable MP Oza Alfred Matam Pangmani. Yana precious weba, winter session of Pankiva Matam Aduda, Manipuri Lady issue, Manipuri Prajasing, Nasi Tengariba Awaba, Nasi Yellow Singer. Yundang mana kainabagi mayongda mitom mai koi da changsilaga nong makangdana haning mamikup ta khulai tharaga halak pamikup asida Manipur gi mapi kandri bai mai bel kaya amana ngasi ayung da thoga yari ga leiraga Manipur ngai ba matam asida Manipur da ngasi thui ba problem se kanana thon bani hai ga du honorable MP ani na hai kibra hai ra ga di madu gi proof amri evidence ko da pibiu Manipur nung siba hai ba se karino Manipur nung siba hai ba se basan bilaga nung siba to Manipur nung siba natte Manipur Nuksibagi Tauba Tabak, Manipur integrity Kaibana Tauba Tabak, Yellow Kanaba Tauba Tabak Sing Utkadabani. Manipur Honorable Chief Minister N. Biren war on drugs story was Manipur Nuksibaga Chenmakudam. Manipur Honorable Chief Minister N. Biren reserve forest Kanaba Honoriba. Manipur Chief Minister N. Birena, Honorable CM na illegal immigrant Kandoma Honoriba, voter fencing Tonaba, FMR script Tonaba. Central Ministry the appeal to Organisi Tabu and Pantoro Punama. This is because Honorable Chief Minister Manipur Shibaki the Maktaneva, Honorable Chief Minister Drug Pinaga, Honorable Chief Minister Mito Kangova, Honorable Chief Minister Uman Kalaga, Mahaki Kalamakan Legeva. It's only for the society. Manipur can never get the Mutanumira. This is the fact. Okay, that's why I know Manipur can never Honorable Chief Minister with the Hulaga Lambi Mauti. Habibu, Matamama election among the Habikiba. BJP nangamdre, BJP tawdre, BJP Manipur nuksidre, nuksira ka chakhiba Oza Bimo na Manipur ki matang na wangang na, Oza Alfred na Manipur ki matang na wangang na, Oti matang na wangang ito karigino ba? You are not the representative of the Nagaland. You are the real representative of Manipur. Atun the see a queen right to Pungopani dissatisfaction ni. Okay. It's not about the allegation, it's about our opinion. Madam the Queen of Palanimba, Hayamimba, Nangako is using the Hayate Haibani, Honorable MLA Saribums, I am Fazana Kamba, experience Honorable MLA Yamani. Okay. Okay, I Makata MPP Mogi, or from Magaluina, MLA Kenaziki, or from Anika Pudula Sega. How is the MPP Mogi, or from my quotas again? Here I quote. From Pauchini in Kotozi, Article 163 Makada, Council of Ministers in a governor advice to Budavani, Hivasi, Levakasi Constitution, the Yoribani, Masi Ambedkan, Hanamba Katanate, Supreme Court Adjustment Kayama Panuru Lavani, Constitution Layana, Equity State, Asida Lava, Langak Chabang Namdraba, Loinam Habu Ore, Loin Oder, Assist Chief Minister Napagadavani, Constitution Power Chum the Kangavagi Film City, BJP Congress Ko Kunay. Haiba singna masi BJP ga khang ai singda hangadobani state ama oiraga miyang aning ba pamba tawna bagi huching
सिंगुलर लेरिबा गवर्नमेंट असी कॉन्स्टिट्यूशन की वामदा दिल्ली गवर्नमेंट हाइव इलेवन स्टेट लेंगाक असी लोइलम लेंगाक नतबरा तौफम थोकपा अमा कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा तौबनी चाही रिसिंग अनि की पुवारी लेजबा मैतै ना होजे कांपोपी लांद ngandana लेरिबा असी मैतै बो कयाम कल्लिबगे होजिक एखोई मिनाई दोना हिंली खुलाई पाइबा सिंगा मागी इमुंग मनुंग सिंग खनबा खरे याउशन छेल खर खाई मरक सिदा कुकी सिंगा नखोई स्क्वायर किलोमीटर 600 त लेयो हाइनो खुदोम बि थिलकपदा प्रोक पोक चाकलिबा मोंग असी एखोई बि हिंफम थोइबा हाइना एखोई डॉक्टर अंगमजा बिमोल ना हंकिबा वाफमनि मतंग सिदा एखोई इयाम सुरेश ना बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ओइना हौकिबा नुमिता प्रेस मीट अमखक तौही हाइबिरिबा प्रेस मीट सिदा बीजेपी माइके बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ओइना फोंदोखिबसि यूनिफाइड कमांड सी एक्सटर्नल एग्रेशन अमसुंग इंटरनल डिस्टर्बेंस लेरे हाइबदगी चीफ मिनिस्टर दगी पावर से लौथोगा एडवाइजर अमदा पीखिबनी हाइबगी वाफम जो पनगी अनि से कमांड रिलेट तौबे आई थमजगे security advisor hapakpagi maram si already honorable chief minister na tongan platform da clarify tawkhre unified command gi chairmanship to honorable chief minister laitre haiba si honorable chief minister masana hai khra wafum amane ba masi da lokthorokpagi maram si kaino hai kan internal and external aggression gi pot am leibana maram orga lokthokibane haibane ba miras madu lokthokre khanga fawda hajin madu da lokthokki duna kari gi no question tawraga di yaroi lokthokra bu potni. But constitution expert, not I am not a constitutional expert, or Oza Bimol also may not be the constitutional expert. Constitution ke portali Oza Bimol khambi gada wo sai. Constitution pa bada article nama paraga constitution khang hai bidi yaroi. 164 the kari hari. Just next to the 163, the governor appoints a minister and other minister as per article 164. Adu utara gadi kari lai miras. 163 the honorable chief minister of the council of minister na governor da मागी पावर एक्सरसाइज सोनबा सजेस्ट तौगदवनी हाइगदवनी हाइबने मसिदे इरिसे मखाद अमा यावरिबा the chief minister and council of minister at the head to act and advise the governor in the exercise his function except in so far he is by or under the constitution required to exercise his function or any of them in his discretion haibane sikari no 163 the high report sigi oiba meaning the lan hadopi no 164 the high the governor na council of minister minister sing wasuk lobu report si appoint to governor na high is sikari no 164 the governor appoint to minister the council of minister manam dikhone khangi very simple example akoina board car matung da sarkar semna ba kana da ikune constitutionally pisili governor da is state to na ta claim to na ta sarkar paizarage ai gi number surena constitution nom da sat kanaba constitution nom da yang ngangna gumse ba constitution gi mayam ma leiri ba haiba yaba yadaba maruda ngang thoga da madu meaning la na sat khiga do ba ko honorable emele keranjina constitution gi matang na wangang pum chai chai du di na that's yes akoi gi education matang ai kanom ta sengdor ke but the relation between the state and center se unanimity state ani ki relation si constitution da gi direct over the natro ato pade ki kamai direct relation du na te na hajeri governor gi pot address question ma tori do governor da honorable chief minister na appeal to budu da yaning de madu lali chief minister na governor da non jare hai ba potu ne ba constitutionally yeng ba kan da governor ga chief minister kana na chauge ba state amadi center ki relation do union of india amadi state ki labor relation do akoi gi constitution da describe to ba I agree that but constitution na high risk kaino constitution gi yeng ba tar ga di governor na chief minister ga na chauge ba but governor da honorable panne governor da sar hai ga yes aduna protocol ne ba but governor ne ek to gudu ibudi there is only under the sole advice of the council of minister or doing it na si oi taragadi yamba I question the laksage ba adu iragadi if there is not a case hai taragadi what is the actual relation between the governor and chief minister in Manipur right no it's not about adugi case natte have natte da honorable chief minister na advice to hai risa akoina honorable chief minister council of minister advice to hai je governor gi chithi am ta kun uba phangra nan gi memorandum du dane wangang is natra chief minister na chief ma pisila ha wa da natra ba yes congress na ma hulli yes man na see for the india ge history da governor ma chief minister gi marak ta leba communication je advice to we have a post constitution of period ne ba yai hai na maram di kari gomba leba ka ruba lap kan da council of minister chief minister na governor da si to na suggest to du ne ba ko ni iri je constitution da but manung da leba pot madu gi secrecy du di maintain kan ta do na aina haijari se governor da chief minister na haijaba haibado haijaba natte appeal ne ba
experience lai robani na hana home secretary jo ibirame tungan be state ki acho issue kaya da yam easily handle tawkiba yam na capable oiba governor ne honorable governor se aduna adugi damakta manipur irang sidadi honorable governor lakpasida hena manipur irang se phibam phagalakani ga expression tawbse si yada braba that's why hausi colonial state ne never allocation to is in an independent country India gi ningtam balaiba amada ningtam ne khoina hai ni ko India je ningtam balaiba amada manipur je democratically elected oiba popular government amane na khoi assume to ni manipur gi le is ado hariba government se masagi will da function to re habani BJP na hai Congress party na is Delhi na dictate to ga le habani so it is no more than a colonial state habani yam strong allegation amne ba Congress to habani thamjarake yam nong ingbo wafam ne yam nong ing ba hai tare ngasai gi Miraj na hai gi bu state and union of India gi relation khangdraba male ba dudi ekhoi state lady sa state sin lady ba pangthui ba state ki Miraj na khangam ani concrete list state list union list kana ma'am lady ko state na tawi ya da ba ani mang na ya da ba so many things aina hajari jai aina constitution expert na tayari do constitution ki pona ma nai naraga di expert na hen make sing haira ne ba sida kari lai state ta kana da power pi adigi relation ji kaino state connection gi lady ba union of India ga labor relation gi sida lady ba power exercise to ba pota yamna manung gi oi body ma'am ma lady ba Miraj aikuna uba ngamda jaga area hai tare ne ngasi colonial state oi ba hairisa ai wam ta isam some example am ta hairake ba 2008 Myanmar macha ga shoot on ram do Union of India na hana tawba kanoni hairi ne ba su agreement ni state ko na taw hai ba de ki torki ba ne ba adu de matam du di hujiki constitution ki potu khangbi drabra matam du di Union of India na hairi na tawbi du Myanmar macha ga yawra tawsili du matam du di Union of India na haira ga colonial state oi ba na tabra du di that's not the case ai Nigeria say prime minister no order tor ko yaro de mi leite ba mira ai hai ge ba example ne ba sidi Congress has already happened ne ba si thok ro ba ngak ta ne ba Congress na ma haira kani Miraj example ma haira ke koi maugi thodo ma Miraj if we recall it nation IM gi leader ma manipur da changsil hai ba kanda order is already been given by the union ministry PC number masana order pira kharbani ko madu order cancel to ngam khibra state government na ngam de ko aduni kanade sidi colonial gi wan nate aina harise matang gi state amada state government function to da bai state government function to di sidi adum huse adum yeng biro tawri ba thabak sing na adum ta ni lairi ba thabak sing na adum ta ni masida tawbang amdre colonial oire ga ina kari hai tare sagi that's what's the net just I want my hajar huse ojabi mo gi wado hang man election le pane have no mistake colonial gi word chitab ju use to reliable ojabi mo dai question ma hange ba ojabi mo na march ki tang kulung joi 2024 election mamang da India today with Indian Express da interview pi ba matam da this election will be the turning point of Manipur crisis hai do election da Iran ji use to ri to kari marang no ba adu di ojaji amna khambi ba gi ra na traga ojaji kari no bi rage ba yung mai sai ne da vote khom gi thabak tu ne ojabi mo na to bi khri ba do aina ngasi haijari sine ba election and this election will be the turning point of Manipur crisis and ojabi mo na India today da hai ki ba do what is the reason behind that ojabi mo na handak Manipur da thoi ba ongoing crisis we pun no sin na ga vote ka ki ba ne ba aina haijari se Iran thogu matam da yamna politicize to bi ganu Iran sida yamna kanuna adongi karigumba ma kana na gi damakta use to bi ganu ba Iran da thoi ba se kana na thoni Iran natte ba ngasi Manipur da siri ba mi si BJP na sian nang gadra ba ngasi Manipur da tikrba tha nipan gi angang yaur ga mi taruk hat ki ba minung si leitana nupi ahum angang ahum hat ki ba du BJP government sina tumi na lei khandi gra ba Congress ta chieli ba mi gi minung si do madu gi chamana na BJP da su chieli ji Congress na khangbi ho ba madu gi mayek lar ba khudam di ILP BJP na chana li sina 2019 madu gi mayek lar ba khudam di March 10 2023 da akoi gi su kukila long sing ta gujida akoi withdraw to bi sine tripartite talk to gi madu gi mayek lar ba khudam ne akoi na war against drugs poppy cultivation poppy yan thapai thabak chathari je how many hectares da ngasi lotion gra kar kya da lotion gra yeng bi ho ba si okay this is the problem ko mera sai lakshya ge ba Miraj quite the lose. I quite a nang iba wasa. She lotion them kangraba. Prajan land such can have.
nasi political discussion prajana pamdre hai rise yet na banna teba Mr. my friend my brother ki opinion am lejaram ngani ai opinion am leini ai oja ge opinion leini sigi opinion hom je punna tarakanda ne the people will decide okay kanana sum bangangi kanana seng bangangi kanana aran bangangi lebang nungsibana kanana nungsibana kanana adum lakjagane ba political debate to matamda hum banna teba sidi Congress na tawo po to Congress na tawi harakani BJP na tawo po to BJP na tawi harakani ba that's obvious absolutely aduna swam da sanaraga aina haijaning se ai koina question amang katang rise to janing se su se su hai ba po se si su hai kani go sau kana go makharam di aina su hai jari je kaino hai kana Miraj the causes of the present conflict se na si mission khwade hal je kana na no Misam khwai de hal le misam da hal le no pair ga lambi da challe no pair ga li de yaure har ga misi kana ba let's speak of kilo seba they are those who signed the SU agreement in the 2008 22nd August with the government of India and with the government of Manipur during the Congress Congress matam da torom su kambu du ne ba hai de su kambu je ka da wino yo thamam misi ba khoina ka do pagi ba su tawna mi do matam du da India government na kap khibra CRP da na kap khibra army da kap khibra Manipur government da attack to khibra ba mi tara mari leiba mi tara mi leiba hari ba su adu ba group sing adu ba su tor mi du nan Congress ki spokesperson man la hai me ba koi di kari gang group ni hai gang su tor na ba ya bra ne lamji so ka sapa paisa khai ba gang group ka bu kana na su tor na ge okay that's why MLA Karen ke offer ko lak chege aboi boina aduga khate na ba hum pibiyo adu mathang round sing da muk lak chege MLA Karen na thamgi ba wafum da mapung na phone to khival se ayam akan wafum ya masu thami madugi manung ga yam lighter note amada masai bondu sisin da kuina tinara pani madugi dang sisin da bani madu waro ga di makhata sisin da ro hai ba wafum ma yawi masigi makha chathar pada mahak na chaw charge ma taw baje CM biren gi matam da Manipur da umangji square kilometer 760.54 100 hari masi ko thok hai bani 760.54 aduga ekogi hanagi chief minister Okram Ibo bigi matam da Ibo bina paine matam da Manipur umangi saru asi square kilometer 127 hengal amba thengna ki habani Congress government gi matam da umangi saru se hengal lei aduga West BJP government gi matam da 760 square kilometers se handagi habani achoba allegation amani masi wafam se ma iroina na ekogi Sugu area si MLA Keranjit na masi ngak pengam da bagi wafam mama masi ga mari le wafam mama ni pagi chief minister na akan wafam khara phongdo ki ba mawang da lei madu ga mari le na mana phongdo paji hau ki me gi tang ohum da irang se thola aba matung da peace committee ma sem ki madu ga iroi na maitai miyoi 90 ga 9 apun ba haiba tare masi da api pa ngang yauna nupi mapan yauna makhoi mayam se kan bang ngam ki hebani masigi matang se kari hebani han okay them sage Miraj kanoni huziki honorable MLA hai tare 6 times car aba honorable MLA Keranjit ai sama ki kendra ni ai ti ta seng namak ai isa ki kendra oi bagira waji yam kanna de haining da bai tare haining da basi kari no haiba kanda honorable MLA da in appeal to janing sa akoi ki matang matam chadana wangang bu chopan nang bane angang da lakna raga sui kai ban nangi haiba mulai bane an da lakna raga na chai jaba phange adumai tawdana matang matam chadana wangang ubagi ne bang handak chopan nangi leipak ki chief minister amu da bondhu ko ujibu tabira brane koi ai marup Miraj ai brother Miraj na taramoida bondhu ga haiba waje di vendor da sina ga da boiram gani na khalle aina haijaba da sum lambi sorok ta ga sina ga da ba stage da no it's stage ama yorok matam da magi decorum ama na leine ba tamoy na haijari siba sida aina uji wari sana buji da bo aina ai marup sida bondhu hairo de ai marup na kai nung khaloi tro aina haijari je angang ga hairu ya ba natte ba wari na ina haijari an sahi hanba handa ba mana so ingon da yamba haira yaro ro bisi kai nom da channa ne ba mai wai wata ai bam lei ba aduna decorum khangna matang matam chana leiri ba function du gi matung na wa do sina bira gadi bondhu ki potu lawi da bani bondhu sinari du lairak khurak ta sinabiu stage da platform da sinara gadi mi la kunthra gi mang da sinara gadi madu yamna khang da ba
देखिए नियम खंग दफा तागने है तारे अदुगा हौजी की मिराज ना हाई खिबा 760.54 को yes हौजी की रिजर्व फॉरेस्ट की जे मिराज रिकॉर्ड अमतंग थमजरके मणिपुर की लेरिबा टोटल कनो जे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया जे 77.2% वरंगनी को अदुगा सिगी मनुंग से दा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया से ना 23.95% ने को इन हजरी से सिगी पोटू एकड़ रा हेक्टर रा 760.454 से एम तत पंजर के फजना मैं एक सेंग तो तौरा के स्क्वायर किलोमीटर 760 स्क्वायर किलोमीटर जे मंगदरे है मणिपुर की मतम में पोपी थारंबा 19,135.6 एकड़ जा पोपी थारंबा की डिस्ट्रॉय तौरी जे बीजेपी गवर्नमेंट ने 19,135.6 एकर्स मसीदा ngarang का पोपी की 20 एकड़ में याउद्री मिराज यंबियो रिजर्व फॉरेस्ट हाइबा तो क्रो उमंग जिदा थाजिल लंबा पोपी जिदा 19,000 की एकड़ जी हुजी याथत खरबने वा अदु दियार को उमंग दुदु कराय दे लाको रेको नो सिबु 760 की जिबु 19,000 एकड़ की दुना कदोम द थंबी करगे बादु की रेको तुबु उमंग कन बाई जे कनो पोपी याथत पदुदी उमंग कन बना तबरा पोपी याथत पदुदी उमंग कन दे हाइगा तोरिबरा रिजर्व फॉरेस्ट द युम साजिम बथिंग बो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिबु उमंग कन दे हाइगा तोरिबरा दोम द चनगुमसी असेंग असेंग मयेंग न तारगा लेरबा पोषक नातनी मिराज ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना एक्सपीरियंस लेबगी मागी ओइबो ओपिनियन पीबा मतम दे कोई मुन्न ताजै कोई मुन्न येंजै को अदना ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना हाइरकपा हाइदोरकपा वहीदा सोइखिबा लानखिबा यावरगसु आइदि याम कन्न मदुदा हाइनिंग देबा सेंग हाइरगदि हाइदि यामना सीनियर ओरपगी हल ओइसलकपगी ओरमसु यायबा को मिराज अदुगा हौजि yang yang लाउरिबा ऑनरेबल एमएलए के रंजिना ngang थोरकपदा हेक्टा ऑनरेबल एमएलए के रंजित के एमएलए बाबोना खुबा खुरदि लोइरे न चलेबा मादि स्टेज दा खुबाक बुखुरदि यारे चुंगेरा लानगेरा ngaकी नुंगाइगेरा लोइरे ना ड्रामाटाइज तौवा मा याम यावेबा अदोम चप्पे यारोय कॉम्प्लेक्स याम कॉम्प्लेक्स ओबे इशूनी याम सेंसिटिव ओबे इशूनी इशू सिदा बंदुना अदुनी अदाने हाइबदु यारोय यामना मयक से नाहर कांदा सुगुनु केंद्रदा आई हाइजरकेबा सुगुनु केंद्रदा पीस कमिटी सेमिखिबा ऑनरेबल एमएलए के रंजित आइना ngasi हाइजनिंग बसे पीस कमिटी दुना लेवंद्रबा नसीगी अखोईगी लंजिंगी सिंगदु लोइसिल कनोगी सुगुनु बगी शरोगी प्रजा में इरांग जे युम मई चाइ दो चाव ऑनरेबल एमएलए के रंजित की युम मसा मई चाइ दो पीस कमिटी तौरगदी चागोय न खलु बगी ओरंगनेबा पीस कमिटी है कहीं लान मनुंग जिदबु मागी ओइबा तोंगान पीस कमिटी हम सेमजिलगा मतम दुद यावखिबा इरान यावखिबा नारो मैम दुम हंगबिरसे नारो नाइदि युथ हाबनि को अम तामजि लान सखिनी नुमितु द मन अखोइगी सुगुनु केंद्र द लेदिबा नारोन सिंगदा हंगबिरोबा पीस कमिटी सेमु बदगी चाखिबरा नत्रगा सेमु दबदगी चाखिबरा जे दुम खंगनी से पीस कमिटी सेमु बदगी मियोय 99 की थवाई कन गे बजे मसी दी अचुम ओइबरा कमाई तोबनो मसी 99 गया 99 कन की बगी टाटा मैते सुबह खरा और थबक सुबह सिमी खरा को कन बनत्रे अदुदी आई हाइजरके आई कन बनत्रे ना हाइजरके मरमदी कइनो हाइ कांदा मी 99 की मी पुंसी कन की बाहरी से सिदने पॉलिटिकलाइज तो बाइना लाक्तुइस कन की बसिंग कनानो करिनो दे प्रेस मीडिया सिंग मुन हंगबिरो कदाय दे सुरु बनो कदाय वद लेरु बनो कदाय दे कलखी बनो मिरा आई कांग्रेस पार्टी दा होय लाक्सरगे को अदु लास्ट में हम खाइरमगे दिस इज माय लास्ट बनो जब तेना साइ मरुन हाबी के बस सेदन ट्राइब डिमांड ननी हाइरे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर हाइबद नो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेदन ट्राइब डिमांड कमिटी की रांग थोन बनि केम ता हाइबा लेतेबा मुन तबियोबा सेदन ट्राइब डिमांड की कोर्ट की रूलिंग अमा लाक्सिन मदुदा स्टेट की रिकमेंडेशन अमा थाव हाइबदुदा मदुबु खुलाइ वेन सिनरगा यनिंगबा फोंदोगा चिंगी लमसिंग सोलिडारिटी रैली सिंजिलागा निमितुगी इरांग थोन की बने हाइबने बा ओके थैंक यू सोलिडारिटी रैली मे 3 2023 द मखोइना सिंकिबा रैली नोंगै पाइरगा रैली योरपदु करी की रैली नोबा ओके ओके असेंग द चन्ना सेबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नेवर चेंज कोरी सु कदों द मार्क चेंज तो दिगो से हम क्लियर होने सी इलीगल इमिग्रेंट ननी एफएमआर ननी अदिगी वॉर ऑफ ड्रग्स ननी बॉर्डर फेंसिंग ननी सिगी मयाम सिनी कोरी सु हारि से ओके ओके सी चेंज तो बोले ए तमो बिरेंद्र दम लाक सके तमो हंदक सी एखोई की पार्लियामेंट गवर्नमेंट की तंखाई गुम चनसलक हाइबा तारे अदुगा अनोबा एखोई इलेक्शन 2027 जे ओइदोइने मुका अदुगा यामने हेना बीजेपी में कांग्रेस अनी की मरक्ता अवाय अखुम तौनु बस प्रेस में की खुतांग देनी खंगदे लीडर सिंह की कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस की खुतांग देनी खंगदे मसी याम तोइना नक्सलक पजे ओइ है बताय
कांग्रेस पार्टी की ओरगसु बीजेपी की ओरगसु कोई प्रेस स्टेटमेंट थोपनी खंगदे प्रेस ब्रीफिंग तोबनी खंगदे पब्लिक कन्वेंशन की खुतांग द चार्ज न तोबसी मैम यम तोइन थेंगनरी अदो हौजिक लाइब वाफम से याम स्ट्रांग ओइवर एलिगेशन नेक्तनी कांग्रेस तक जो बीजेपी द तोइबा बीजेपी तक जो कांग्रेस तक तोरिबजे बीजेपी ना हाइबजे स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मणिपुर की चीफ मिनिस्टर even very recently ekoi MLA ama yauna ekoi sida phambireba BJP spokesperson yamba Suresh Mayanglambam thambo phonsi Congress party na haiba conflict si politicize towi for political gain even ngasai haiba do MP bimol na bahut kagreba si leiba conflict si sinaraga kawani haiba ching wafam ne nakala morom da ekoi ki BJP ki maikai da Congress ki maikai da ki kanna thamiba wafam sina constitutional breakdown tore Constitution na thai daga chatle center amadi state ki relation da chief minister amana mahaki will the thabuk to bungamdre central government ne dictate to the extent that ning tamba leiba amagi makha da leiba federal unit am oina leiba manipur guma province amasi it is rather a colonial state ni haidana achum allegation am to ri ngasai central state ki relation sigi magina Congress na BJP da constitutional oigi angle dagi central state relation gi question chobo question ma ama thami whereas BJP na muga Congress ta conflict si politicize towi haidana tatana haibiri kare happening anis Miraj pusu thagachari agi yeta phambiriba BJP gi yamna machin tum khalakliba ai now Suresh pusu ka kumnajari ai oida phambiriba Congress ki yamna masak na khalak leba agi naw Popilal busu thagachari loinana channel asibu yengbiriba chini naw kudima parmapang lamdam sigi nuksi jaraba mipong kudima busu igini kai khumlabo chari ko Miraj tamosi aine ningsing basi landraga di 1993 da solising machama parmabudra humdoi dagi tamosi radio da paupa bo oin haure radio da khona pau pa ba matam da hojikti layoi khre nunga khre seram mangi na khoi assistant editor ma lerame mana takpi tab mirapo matam da akoina pau pa ba gi iribal script se standard format and high standard format high ri bisi gi maram kari gi no haragadi ngasai gi lyric si intizana kano tawdra kangbo sing mayai da leiba middleman sing intellectual sing haidi samasi da leiba mipum khudimak sing sina achauba macha pisak khaidana punamang na taba yaba mawong amada pawi format si that is called standard format akoini iriba editor sine approve tawra aga para iba pausi koina pathopa matamda Akas Bani Imphal Chabungba Birendra na pau pasari tabiriba pausi Akas Bani Imphal dagini Akas Bani Imphal dagi pau tabiri na khoina pau parami buse kana matagi personality da akoi attack amata tawrakte akoina matamdu da standard format aini irei busi mipum khudimak loina tawa yana na bane akoina matamdudagi ngasi phawbada paumi ama oina both all India radio and Doordarshan da leizarakpa matam sida hauji Manipur da thoiba irang siga mari lenana inauna hangbira iba wahang dogi pau khumaina tamona haizarakpada yam tena ai khot adum khumjage ko ayung ata hawgalaga khoina satpa matamda ahlaman mayam amana sa thakpa cha dukan hotel amada ngangnaba mayam podyon bi kaithel phambi injang na pi yon be mayam amana ngangna riba wafam office ta machi da ngangna riba mayam singse sum taru roba matam da ko akoi gi leader amana luchingba mana ka kari hani kari gumba wafam khara nungai na dabagi damakta pangang da ka ngangna buse asai gi ai standard format to the luxury ni ko masi akoi di tokjarakte political gi phenomenon si political gi standard si
marai saithara ibra natraga phagala ibra habsi ai manipur university da political science ta loisarakpani LLB su loisare ko ado I did this thing mass com later on sumaina sum bharat ki president mayama masu manipur la ame prime minister mayama masu la ame ko thena sarak pamatam da akoi do confuse pa khara adum leire bhojik se tamona ngasi haijagadori basidi considering the pulse of the public have you niyam gi ihuldu hojik thoi ba matam sida thoi basi karino haibadu gi pulse tu miyam gi ihuldu khanga kanda aina kitang phongdok saning bai wani da ngamoi do bo wapam se masi panga ngang bu su phatte ngam gada ba thabak da adum ma khar ngang bu su phaye ko ozabi mol gi su mayam ma haine hoi ozabi mol gi social media da talk dana english panga ngang dana history ngang dana ama matau dana magi aphaba mayam ma su leraga madu da mayam ne nuksidan thadara ko so rambi ai congress ki organization ki structure da aphaba mayam ma leram dana madu gi mapangal mayam ma tholak dana adagi di kare hai si ge miyam gi atopa hoji ori ba ihawa masida lak dana mangon da hena kano taw dana vodka gi su orum ba su yai ko factor ama so aduna su oi bi ai adu tamona sida ngangning ibadi congress ki su wanate inau suresh na su mind to biganu popular na su mind to biganu tamona sum sai inau anina debate or dialogue or discussion jita puthok parai ba sum categorically phongdok parai ba singse sum tazaru ba matam dadi ko what better place than manipur noi khoi gi mapham da manipur de ge na phabu mapham si bo kari no ख्वाइदगी हेना कोई थमोसिदा लुमना लौगदोरिबसी मणिपुर सिदगी हेना नुंगाइबा मणिपुर सिदगी हेना फबा आइगी पोनफम लंदम सिगिदमक्ता थबक तोरुमद्रगदी कुरान ददी आइना आइगी पोनफम से पाकिस्तान दगी लाकपा मुस्लिम मना अतोपा मुस्लिम कंट्री दगी लाकपा नुपा मना मणिपुर सिदा लागा मणिपुर द लेरिबा मीसिंग सिना थबक तोरिबसे अतोपा मुस्लिम कंट्री दे लागा थबक तोबो नतिबा से इंडिया दा पाकिस्तान लान तोरे एं खलगा सु मणिपुर द लेबा मुसलमान सिंगसिना पाकिस्तान सौगलगदी पाक सतलोय मधु सत्पसे खोइन दुजक कवे को खोगी नोरोक द सतपायना अदुमाइना सुम खरसु अदुमसु लेको adana khara spirituality da khara su spirit da true spirit da khuju khara disat para phapara aina khali ngasage sum inawani na sum nganga jarakpa aduga public na mayam khanjari ba singsi yengagadi adegi inaw Miraj na hangbira iba question si ga sum yeng jaragadi ko manipur da hojik thoi bse hoi causes mayam amadi Suresh na dipan bire it is not the war of money or it is not the war of this thing chattering among the political parties or this thing between the political parties rajniti dol singi luchingba singi marak thenaba lanju nate among the political parties political rajniti dol mayam amagi marak thenaba lanju nate adu pena daba mayam amabudi leidana ngangna ra ibni sangna ra ibni ko mimang thokpasida ketang su koina ngasai aina panjagi ba standard format edo koi dia dum pachana maintain tause even till now right this moment is said I do maintain aina huji ngaksari base journalist ama obegi doordarshan gumba radio gumba electronic media da thabak tawzaru bagi aina huji ngaksari basidi I am not alleging or blaming Congress sunate the BJP da tokzabu sunate chummi manipur gi miyang na hoji khali basida ozabi mon so haire chief minister su saure hoi chummi chief minister si lebak si gi di mapuni ko bharat samvidhan na yadana manipur gi miyam na yadana masing yamba madudigi karakpa mayam sing duna khalaktana chief minister oiribani masu magi wakhalamada as a versatile leader ko tungda lakadaba puna maksing si udana thabak tobusu arambi ai aduga ozabi mol gumba hanegi honorable chief minister na or political distinguished personality mayam amana kapiri ba mayam sing asidi considering the sentiments of the public adu so aramba su yai orasano
oining basu oirasano bako. We are never possible to escape from sorrows and suffering. Akoi miyobo oina po obanina kaidang mai dusu miyobo gi awa ana hebasi digi koi kalaga sapadi suga yaroyaba. Let it be anyone else who had been the chief minister, who had been the prime minister. Yengo yang nuksiba mikup amakak tamo pusan jarakeba. Tamo ngai ko particular ni kitang section je ko. Tamo ngai ida thamjari bu wang singchida pet lak piyo tamo. Ngai gi BJP na maru ina Congress party da charge story waje. Leidibu conflict chi Congress party ne politicize tawi for political gain. Kadi have ni tamo masit. No, political gain. I do ni aina ngai at specifically lakse lagya bako. Congress na hai. BJP na hai. Manipur ki ngasi thoiba irang se masida Congress na politicize tawre habasi BJP ki motor layaba. BJP na hai na sorry Congress na hai na we never do it. Akoi di taw de habne. BJP na hai na taw we habne ba. But public feels what? No am to biga no habne ba. Noi masen ngang na bado noi tokro ado tamona fil to badadi politicize to ba to da bagi matang sida tamoda hangbira agadi tamona khumjau hairagadi ko masidi rajniti ki politics ki ethics chana kanglo na mani hana ai adumana lowi ko okay rajniti ki chana kanglo na mani tamo jing asai khumoi ya da bisida ai che koira sum tamona sum lei bisida ai nampu da hangbe ya da ai ta se tamo atopa maga ngasai BJP na hairize ekoi BJP na haibasi ma leire adu Congress party na mu BJP da hairi bajina yam chawbe allegation ma MPP mo gi makai dagi lai ve allegation si hoji le river center state ani gi relation ji da center na haining ba tawhon ba thabak se loina state government je tawholaga leire adu state government se masagi will da chatre adu na colonial state amu oire na allegation achawam to yeba with BJP na deny to re kari having matang se tamo once stated it at the same place. Manipur government say it is overruled by the center right na tamos nom high gear ko tamo na sida da thamning bo wa phama makak ai pusenjar ke ba matam mamada West Bengal dagi aphaw ba politician ama oina horakhiba mamai thangda punsige aroba mikup phaw da masi Bharat ke Rashtrapati ama oiramaga laigidaba Pranab Mukherjee se magi masanupi sina hairubu wafam mapagi karigumba khadatang tawjege haba matamdi yarakte haidana mana mu kari BJP da sangzalaga prime minister satlaga magi mapagi karigumba ningsing khuba mama katang di sajege habada BJP na harau harau yaraktana pirakheba hoi tamona thamjaningi ba wafam di thodopa tai nate pusanjaninga ibadi honorable hanagi Congress na palingi matam dasu karigumba kharati num thokani BJP na palingi matam dasu matam gi migi yenga kanda kudong sabsi yenga kanda pulo parong na dana pangangang na dana BJP su hunba Congress su hunba adugumba thodo bidi tamogi mota tahunjaning de habani adu relations je particular center state relations hi tamone kamai yenge no hojiki particularly hojik Manipur de lairi bse asigi matang se tamo hajara ke ba Manipur miyam na khali se hojik Congress ka BJP ka gi ngata thambi ko just 2-3 minutes संविधान है many of our people are always talking about the constitution constitution की मखाद supreme court लेने अकोई ने prime minister लेरी बसु president लेरी बसु anything लेरी कोई मक्सिंग से law of the land संविधान है बसी मखाद लेरी बने संविधान से मणिपुर दे लेरी बड़ा से लेरी बड़ा नत्र लेरी बड़ा से मणिपुर मियाम की वहांग मने बा कांग्रेस बीजेपी की वहां नता बा चिंगदन अमत तौबा तंपाक्तन अमत तौबा मसी की मतांग जिदा संविधान से कोई मधु ओदिब्रा ओदब्रा that means केंद्र सरकार का मणिपुर सरकार की मरी से कराई दे लेरिगे ना मणिपुर मियाम ना हंग इसे करिगी नोइता दी मणिपुर से लान थोला बनिना नुक्सीबा हाइबदु लब हाइबदुदा युमफम ओरकांदा पॉलिटिशियन ओइन थोलपा पॉलिटिकल पार्टी ओइन थोलपा से मनि म्यूजिक याउरी बरा हाइबसे मणिपुर मियाम ना हंगे
अदु इतादी सेंटर का मणिपुर सरकार के लेनदी ब मरी सिदा आदसु बीजेपी सिदसु बीजेपी अवा अनाजी कोक नबगी दमकता करिगुंबा पांबय म पाखलेरगा थबक्तु तौरक्तबदुदा हुजिक सेंटर का स्टेट का की मरी से फरक अमा लेरे मधुगी मियाम की वखलोन अमदो फावरकांदा ओजा बिमोलना करी हायरे ओ मणिपुर दे लेब सरकार सिदी केंद्र सरकार ना हायरिंगे चलेदना हायदना ओजा बिमोलना हायरे इनेबा मियाम की सेंटिमेंट मियाम की पल्स खरदी ओजा बिमोलना फावरगा हायरे इनेबा को मधुदा तामोना मुक थमजनिंगे बवा फमदी अतै थोदो पसु नतेबा को यंगो Miraj, to make a better world, to make a better Manipur, it is now in the hands of us. केंद्र सरकार की मखा सुनते अमक सरकार सुनते बा मणिपुर चाखलंगे पृथ्वी से अफबम अमम ओहेंगे हैता दी एब्सोल्युटली इट डिपेंड्स ऑन अस अखोइद लेबा अदुना तामोना करी हाइजिके टेंटक न थमनिंग बवा फमदी केंद्र सरकार का मणिपुर सरकार का लेनरी ब मरी से ओजा बिमोन हाइबद यानिंग ब खरसु लई इनाउ सुरेश न हाइगी बद याम पसबम लेबा हौजिकी मदम सिदा बीजेपी दगी कारकेरा कांग्रेस दगी कारकेरा रिप्रेजेंटेटिव अमा ओइबगी तोबुम थोप थबक तबि ओइना इनाउ सुरेश न हाइगी वफम हम ले याम फजयबदो ओजा बिमोन हाइबद सु अइना थागत अमा खगलै करिनो हाइतादी मणिपुर गा मिजोराम गसे कमाइना समनगे दा मिराज जस्ट फ्यू सेकंड को गुइटी रोड एनमले गुइटी रोड सिदे चटलेरगा एनएस आईडीएसएल न लंबी जे सेमे होजिक सिगी लंबी सिदे चटलगा मिजोराम कनेक्ट ओबामा नत्रगन थलोन दगी चटलगा मिजोराम कनेक्ट ओबामा हारी ब लंबी एनी सिदा चटपा मतमदा मुस्लिम इसिनाउ सिंगना पांगल इसिनाउ सिंगना चटके ओइसुनो अतोपा जाति न चटपा खोइदि चटपा याद्रबनिना चलिबा मिसिंग चटपा मतमदा को इबन चुरचानपुर दगी मीन चटपा बावबदा दे आर स्टॉप ऑन द वे ओके ओके तामो यस लोन फाउल दे है लोन ओके तामो लोन फाउल दे तामोना हाइजनिंग बदी अते कम नते ओजा बिमोल ना हायरक पता आइना याम यानिंग बा वाफम मामा करी गुन व्हाट इज आवर फ्यूचर हैपनिंग Okay, what is our future? अखोगी तुंगी असाजे करिनो मधु खंगगा मणिपुर दे लेरिबा सरकार सिना करिगुम खरदी तौरप फबरा तौरक्तबनिना केंद्र सरकार की थविन सिन द नोय लोय चटलाबरा हाइबने Okay, okay, that's a big question. I tamu thakachari aduga I Congress party dong laksage Congress spokesperson da I laksaning wofam ji BJP ge maiketi ge wofam mayam phongdokre basi react to bining ngani soidana aduga madu react to nobagi tanja su pizage madu da aina khara lokhachara kan certain take away khar dang I thamjage constitutionally yengba yengdu nataba on reality da manipur gi lengak sina leibak miyam gi interest da thabuk mayam amul okhali habani kudamoina asai poppy cultivation masi destroy to gi wafam adagi illegal immigrants mayam se masa khangdok gi wafam FMR gi wafam masi mayam si koi gi lengak sina hojik tori ba thabuk mayam ni habani masi na ta e koi gi haiba government si public ki will da thabuk tawi aduga dictate to chat panate habagi wafam dani indirectly imply to is number 1 ani subada kari damakta congress ki MP Alfred Kangam Atharna Nagaland gi voting massacre gi matang da adu yamna phukhala akanda Manipur gi yamna maru oiba thudo amakha habada so what tragedy ma kari damakta parliament pukhalam driven habagi wafam ni adagi MLA MP Dr Bimol da in one of the interview da halaidiba election sina turning point of this conflict sigi anoba ahongba ma masidagi lakpa yai habagi wafam ma khak thamgi masina takpadi election ji Congress party na political gain or political malice lo no bagi damakta sinare habagi wafam ma khak lai kari habini ngasai allegation je mai among pinare ko prajamiyam jo ke haini hunna ba haiba rom sin dum chalaga प्रजामियाम जो ताब दिवादी वार अपने आई खंगे अदु मोइना मग प्रजामियाम जो ताब वाबी गनो मरबदे मसिदी opposition ना तवम थोपा थौदांग अमा ruling party द तवनी मरमदे opposition की role है से government ता question तौरगा public ता कई हाइनी सेंगना थम्मगा public ता government ना तौरीबा थबक थोरम सिंसे accountable ओइहन माहाई तारे को मसी मयाम से
संविधान प्रजादसु अमदी opposition की लेरिबा leaders सिंगदसु ruling parties तसु पीबा अदुम्बा कईनो अमनि हाय तारे अदुम्बा खुदोल अमनि हायना हायगदबनि को अमरोमददी अदुना ngसाइदो अइना क्वेश्चन तौबदा लमलाई एसी के एमएलए दसु तौविदना को opposition ना तौरिसे संविधान ना पीरिबा रोल अदो संविधान ना खुशिनरिबा दो मिचम प्रजामियाम की voice अदो opposition ना public ते accountable ओहना ना बिगदमक्ता ruling party दा question तौबनि नत्रा अददगी हुजिकी honorable MPs अनि की मतंगदा थमे every time honorable MPs अनि की वारी से issue से दुम अखोई नहीं नरगसु लाए honorable MP ना ani makna board ojabi mol amadi akhoi gi sir alfred na parliament ta kari thamgi habadudi public domain da leiba poni hanjan haidra ga su yarabra hana khali hojiki nagaland gi matang da palli kholi hana su pau haibidi ko numittu da nagaland gi matang da khaktara wangang gripse manipur gi issue mak ti su yaudabra madusu bahab tabi gadabani hana aina hainingi ado ngasai personal tabu khotpagi matang da honorable deputy CLP leaders ke ranjit ka personal tana bu khotna ba na personal tabu je kana na han haurakhi ge habsu bharatiya janata party na understand to bam tho imaram di house assembly manung da ba honorable chief minister na mamo da pi ge allegation do lokthok han ge ba withdraw taw gi gi matang bu yaw khrabne bu ko madu di han jan ngang bai mathau ta da bra na khale aduna center ga कईनोगा स्टेट का लेनरी मरी सिरी हिंदी दगा हारगदि कटपुतली की मरी हाय तारे हाइदि सेंटर ना थिन बरो माइकई द चटकदब की मरी एम ओइबसे प्रजा मियाम उबा मसी उदे हाबदि सुंगा म यादे मरमदि द पीपल ऑफ मणिपुर खंगेबा मसी करी करम मरी लेगे हैसे एग्जांपल अमखत याम पिक पे एग्जांपल अम हाय गेबा अपिक पे एग्जांपल से कईनो सेंजम चिरांग दा ड्रोन बॉम्ब्स ना अटैक तोरप मतमदा कइदवी मचिन मोपा युमदा लेजबा मचिन मोपा सोए हॉस्पिटल दा पुखले मतम तो इरांग अकन बथोखिबा तमदर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेंजम चिरांग तमना खुरखुल कौटुक तमना मा थौदगरे हैना सोशल मीडिया दा मीडिया सिंग दा याम वायरल होइको अदुबो यौदना हलखरे हैना हाय करिगिनो होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर ना हेलो हैना हायरे को अदना हानगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट नमते यिंग बियो ने करी करी हैना हाय की के टी शर्ट की अदुगी अदागी हैना मयाम म पल्ले नत्रा हाइदि लेबाक की चीफ मिनिस्टर मोइना मयाम ने एक्सपेक्ट तौबदो वाहै से फजा फजा बलोंदा चीफ मिनिस्टर मन ओइना ngathokkiba wa hai se masidi hitokpa yadraba lothokpa yadraba wa ngaktane ba aduna akoina praja am oina manipur gi praja am oina congress party gi wari tokhraga as a citizen of manipur lebaki chief minister mo degi yamna clear oina yamna phajaba londa da khoina hayaning ba haitare ado jabi mo na thille central ka state ka leiba mari se phatre praja myam na khange phatre habadi center na tawning ba mong da tawraga leire habane haba center na hiding ba mong da hairaga leire aduna bu natro bharatiya janata party ki manung ga yaw ba MLA na ministers na separate administration PU union territory in the form of ताला बाबा मणिपुर के लेरिबा बीजेपी न करी तौबंगम खगेबा मदु क्वेश्चन तौगेबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन न मरम ओरगा मिचम लेबा मिलिटेंट सिंग न मिचम प्रजा मियाम के थवाई लौबनी मिचम प्रजा मियाम द अटैक तौबनी चट्ठबनी नोंमै कप्सन बनी बॉम्ब लंजन बनी हैना हायरे मिसाइल कप्सन बनी हैना हायरे बकोंगसाई अखोगी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ना अदो बतारगदी व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टिल नाउ कैदोरी के मणिपुर गवर्नमेंट हुसी कांगपुक्पी न थोकी बथौदो हंजन हायरे हाईवे दा sophisticated arms पायरगा suspension of operation द लेबा militants कुकी militants सिंगना फोन न चलाबा मतमदा state की force अमदी central forces सिंग कैदौरगा लेगे येंगा उचुक युंग माइने युंगगा लेगिबा नत्रो अदुबी करिनो अखोइना क्वेश्चन तौदोइसे मसीदा हंजन अखोइना ngangnabagi mathau तादे ओके पॉपुलर मसीदा एकोइ के सस्पेंशन ऑपरेशन के वफम से एकोइ पॉपुलर न पनबिरक पका नंगा साइ अचो वहंग मोइन हंगिबजे सस्पेंशन ऑपरेशन करी की तौखिबनो हाइबा वहंगनी अदुगा सस्पेंशन ऑपरेशन द याविबा ग्रुप मयाम जी मसिंग याम दबा एकोइ की मी तारा मरी ने साबा ने चिंबा मयाम अमा यावरे मसी कुंबा मयाम सी अमुक फावबा इन विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन अद एनकाउंटर हम फावबा लेतना करमाइना मखोइ के सस्पेंशन ऑपरेशन द याम तोइने बीजेपी ना वहंगनी सी मसी के इरोइन ना एकोइ की कांग्रेस की लीडर मना गी कोट तोबजी आई एम नॉट श्योर अबाउट माय सेल्फ बट लीडर मगी कोट मसी गेंग पार्टी ने हाय खिबगी वफम अमनी गेंग का कमाई सरकार का साइन तौनबिनो हाइदो वहंग हंग कई कमाई हेबिनी suspension of operation da
मागी ग्राउंड रूल्स मयाम अमा लई को मसी हंजन हंजन पब्लिक प्लेटफॉर्म दा टेलीविजन दा कोई थमनब गाक्तनी भारतीय जनता पार्टी सु खंगे कांग्रेस सु खंगे मिचम प्रजा मियाम सु खंगे ग्राउंड रूल्स से करी करी हाइरी हैबदो अदा ग्राउंड रूल्स से फजन स्टडी तौरब मतुंगदा करी करम नियम नीति चथगनी हैबसे मसी क्लियर होने यावरबने हंजन हंजन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के मतंग सिदा कोई नैनबसे अदुम नैनरगा लाए अइना हाइदुने एनी टॉपिक ता मरी लैनदब ओरगसु मसी की टॉपिक से तुम पुछलगा कोई नैनरगा लैरे हैना हाइबनी को क्लैरिफिकेशन हंजन हंजन कोई पिनग्रबनी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन द लैरिबा हुजिकी कांगू से हुजिक लैरिबा सिंजिना चथरे मिचम प्रजा दा अटैक तौरे अदुदगी मिचम प्रजा कैनोदा कक अखोगी जिरिबाम दा हाथ खरे अंगांग पिसक फौ यावना युम मै थाबदगी मिसाइल काप्सन बदगी हौना हौरे अदुदी ngasai na haijabado what is the government doing kai dorga leidi ge habu dunia ba ado ngasai honorable Kiranjit ki matang dang sai hare khibdo megi tang ahum de irang thoe megi tang mari da honorable deputy CLP leader Sri Kiranjit khudakta ayuk angan badama mayum haidaraga kai dawi sugunu magi kendra da haidaraga SDPO yauna SDPO ge campus ta ko sugnu police station ki SDPO ki campus ta sugnu gi area da adjoining area da leiriba villages sing मधुदा कुकी यावरे मधुदा नागा यावरे अदुदगी अतै तै लैरिबा लीडर सिंग मयाम गा पीस कमिटी सेम हिएबा मरम दि हाइरिबा चिंखोंग चिंगा सिदा असिगुंबा इरांग से थोकता ननम गिदमक्ता अखोय म्याम होटनमिनसि को मरम दि सोगदि पुलप सोकमिनगदा पुलप मांगमिनगदा लैबदुना मरम ओरगा मदुंग पीस कमिटी एमा सेम हिएबा मदुगी पीस कमिटी सेम गिबगी पाउसे अखोई स्पोक्सपर्सन मसा कक्चिंग सुगुनु केंद्र ओइना अंडरस्टैंड तौबीद्रब्रा खंगद्रब्रा हाबिदुदि खंगदे को मा खंगमगने हने दे खल्ली अदुना मदुगी पीस कमिटी सेम गिदुना मरम ओरगा इरान थोखर मतुंग मणिपुर की काचिन कोयाजिदा अखागराव नंग्र मतुंग मी हाना सुनबा युम मै थाबा हाटोकनबा मयाम अमा तौरिङै मनुंगदुदा सुगुनु केंद्र अमदि अकोइबदा लैरिबदुदि मोर देन 24 days इरांग शांति लैजिएबा इरांग मच्चेन मौ थोक्तना मदुगी मतम दुदनेबा सिनमी मयाम अमा ऑनरेबल डेप्यूटी CLP लीडर श्री रंजित पु थाजबग लोइनना खुनगी खुलाप सिंगदुना अखोइगी डिस्ट्रिक्ट अतोप तोपदगी थबक सुब चतखिबा नोमगी जीविका थीबगी दमक थबक सु चचग्रिबा मयामदो पूरगा ऑनरेबल के रंजित सिनरखरिनेबा करिगिनो मरमदी मधुगी पीस कमिटी दुना मरम ओरगने अब ओके ngasagi mi 99 kanbangam khibaza masi peace committee asigi credit ne na lobi ba congress party ki meeting da kamai yengbe masi BJP ki maiki gi di yam chawna deny tori kamai having masi peace committee dugi credit ni saranjit na maya imphal gi leiriba program da phongdok khib da ju yam mayek sengna hai gi bani na hangoi de sigi wari ja hai da bani ko adu ko honorable chief minister na sugunu thado amaga sugunu manghan taghal amaga imphal du हाइरक पदगी पर्सनल तारक पदगी मान खुमक पीस कमिटी लेरमद्रगदी सेरोगी तुमना चाखिबा युम मखैसे चामदबा याय ना बीजेपी दगी हाइरे अदु मतंग दि करि हैबिनी पीस कमिटी न ngak सेलगा मयामगी अकोइबदा लेरिबा खुंजा सिंगदुगी लीडर सिंग यावना को पुलिस पर्सनल अचौबा ऑफिसर सिंग यावना तौकीबा थबकनी पीस कमिटी हैबसे ऑनरेबल के रंजित मथंदना मागी वर्कर सिंग न पीस कमिटी सेमनते अकोइबदा लेरिबा जाति खुदिंग मक पुंजलगा ऑनरेबल MLA यावना अमदी लैरिबा अकोइबदुगी CSO सिंग यावना अमदी SDPO मसामकी यावना पुलिस कैंपस ता पांथोकिबा सेम फॉर्म तौकिबा पीस कमिटी नेबा अदुगी पीस कमिटी दुना इ लोसलके सि पतंग पीस कमिटी दुना 24 more than 24 days इरांग मच्चेदबो पीस कमिटी सेमदुना मरम थोकिदे मदु कनादा क्रेडिट पीगनी सुगनु एरिया दा अमदी अकोइबदा लैरिबा प्रजा मियाम दुदा क्रेडिट पीगदबनेबा करिगिनो मयाम अंडरस्टैंड तौबिनबनेबा बट लाइबक थीबदी मदु की पीस कमिटी दो सेमिंगे मतुंग मनुंग इरांग लाक्त्रिंगे मनुंग सुगनु एरिया दा इरांग मच्चेद म थोकनदिगे मनुंग दा ऑनरेबल के रंजित ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा हंजन कइनो तवे हंजन रिक्वेस्ट तवेबा सिक्योरिटी डिप्लॉय तवियु मतिक चाबा सिक्योरिटी डिप्लॉय तवियु मरमदी सेंटर गी लाइबा सेंट्रल फोर्सेस सिंजे मसिदा प्रजा सिंगना थाजबजु खितंग लेतम मतमनी मरमदी ओसी के SDPO गी थोंगान दा कैस्पर खामजलगा तौनग्री दुनेबा इरांग मयाम मा मोइददी थाजब लेते अदुना स्टेट की फोर्स थंबियु आइना हाइबा मतमदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की साइड तगी थबक ओइना रेस्पॉन्स उत्पीगी देबा ओके थबक ओइना रेस्पॉन्स उत्पीगी दे मदुना मरम ओरगा नेबा अदो ऑनरेबल केरंजित ना हाइ पीस कमिटी अखोइ सेम तारगसु अखोइना सुम कल्लगा लैबदो ngamaktaba ki tangkak ama soidana lakpa yai maramdi irang je yamna ayo salakre adu oragadi
matik chaba sugunu serau napat kari kara lai di ba koi ba mayam se mai chak tan na mi da makta phajana security deploy tong bi ha ba yaram da thoga di honorable chief minister na matam du da pukchel sengna manipur praja miyam je nuksi raga tawiram da thoga di ngasi sugunu serau napat na chingba dom da lai di ba mayam se mai cham da ba ya da ai tham sake okay thank you very much I think BJP da lak chage manipur lenga ga sena bi ma ta ga di sugnu serau mayam je mai cham da ba yai ta sena mak mi 99 tan ma ngong thri ba ja MLA K Ranjit ki peace committee ki initiative to gi khudang bani hai bagi acho wo hum ma Congress party ki ma ke thambi kai hai bani Miraj kanoni Congress ki spokesperson ai ki kendra da kya raksat khrab no de khang de serau yogdring de leiri ba mamang gi ching do kene ki kem ni adu gi duga peace committee semu bani nongala la ga serau loi de fek ta se kana no Honorable Chief Minister da call to we natraga high ge hari jibo honorable MLA K Ranjit ki letter am da puthuro ne kari date ka ada kari bi gi ge security thamuna phone da haya bro what is it fake da sachi ai kendra ni kham yojik serau sugunu ka kakching rum da kam lai di hojik kakching gi relief camp da lai di hojik ma odan ngam du kari gino hojik peace committee semo da na hai ni na rung takai da amina police na lai tre hojik serau ki thon ngorom dai hek namang je narong ki kem ne bu ki si ki kem ji ka peace committee sem la gadi ai won na mi ka ka do mi du aina yo ga tham ga di ai won na mi ka pa ko sa na ta ba na tro adu na tro su serau mai chai du bo ai di peace committee sem karim ta gira kanu na law wi du di khabar da hu wo wi ke no adu da sat kum si fake na figure cha si okay honorable chief minister ga MLA K Ranjit ka phone tang na bu su hek stage ta la phore ne tawri Home Minister na honorable Chief Minister da Sengam Sirang da chat pati Home Chief Minister da la ko phone Congress na wo bra ba Home Minister ki phone la ki jibo kana na hai ki ge ba was there any government official letter like ki ba government da sigi photo chumi Home Minister na phone to na kai ni ta ki ge ba Chief Minister ki phone jibo Congress na pai da ba jalo na tra ko history yeng na ba ki bu ki khale ne ja ja yam lai na mi no jikti som da sem si sugunu kendra da ngasi praja sino wari se akoi kendra sidi cookie kambu nang nang lai ba mamang na cookie ne ba Miraj kakching khunogi mamang gi huziki lai ba langkhai du dane honorable minister lepa hockey ki mai lai mi se okay ai na hizai MLA K Ranjit ki often ko to jar adu pa khum pe bi ai adum si ko to jar ke MLA K Ranjit na phone ki often dam hak su nu ngak pa nonggadra mai tum na chakhan khibani high chief minister ki wafum adu ki paukum piraduna MLA K Ranjit na hai yerai court pong na pham pause how ki chahi 2023 ki megi tang ohum gi thola ki irang asi manipur pumba mai chakleba matamda sumnu peace committee semla ga numit kungen nipani santi oina lekhiba adu maitai ke ama Myanmar ga taina ba khul singdagi hingna ba gi lambi thibada thabak shu nomdana leiramba miyoi maudra ga mapan gi punsi kan khiba adu ningsim gi gadabani nomai kapa hirabasu haitrabasu sirabasu myam gi khalaga sidokani haibi wakhalon da sugnu da matam matam gi oina kuki singna nomai kapsalak pa matam da khulna le bichi naw sing do gi pung sondan da yade haiduna lanfam da hing direct na lekhiba misatto mahak ni hai kari habini sugunu higher secondary prajana phara ga tammi sugunu higher secondary school da honorable MLA K Ranjit to sugunu gi myam na chatpa yar na phara ga tammi ne ba numitu adu ga magi security sing nomai kam na yaw lo hai bane ba okay ka phek ta lai rami si loi u gra bane Facebook ta lai bane matam lu da minister ama su yaw gum ta bani chatpa phajil laga minister de hire ro yu jikti aduna phajil laga punjil laga phajil la thamanga su na second manung jida lan yaw go da bani yaw hon ki bane ba Miraj ai wan ta haje ge honorable ke MLA K Ranjit yam experience lai bani yam na khangbi rang bani political ge experience yam na adum khangba hai sing akhoi no honorable MLA K Ranjit ngasi ba wai mu ta hire trise kari gi no hai ba ja Congress kamun khidang dang khango sugunu kendra da ki ka ki MLA K Ranjit chai kuni thoi sugunu kendra ki praja seba tawra bane ba seba tawra bane ba kakching khunung da lai ra ba imung amada ki thabak hak ki brap ta hangmu ne ina khun bagi hafra lai ra bagi hafra ta hangmu je bo je ta MLA K Ranjit da chakum je ba it's not about MLA K Ranjit okay ai na haisari sini yamba MLA K Ranjit yamna phaba yamna haiba ngang ba haiba yai manipur ki leiriba khwaidagi aroiba kendra oiba sugunu kendra ki serau sugunu ga tumrija ngasi peace committee dul tuman ki bane ba naron yo thame kapa kadaba kuki sing odo dade nungala ga mo sing jibana tro
आर्मी ने केसपर थादे है कनो आर्मी की केसपर दमी सुगुनु सेरोगी प्रजा मैम कनोदा वाबगाइदा थादरिबा लमदुंग थादरिबा कक्सिंग थादरिबा कक्सिंग थादरिबा कैरेक्ट थादरिदो आर्मी की केसपर मैम दनी पोरखरिदो ओके अदु इतारगदी बीजेपी गवर्नमेंट ना सुगुनु सेरो जे कन्नबो होलगी है गेदो इब्रा यामा कहे बिनिंग सुगुनु की केंद्र की एमएलए ने पीस कमिटी लेरे आइगी कम तोरो जे प्रेस में तोरगा हाइरि बनी मिराज यंगी वो प्रेस में तोगने कमिटी से मनु मितुदा आई देना ngai ga na haigra bani assembly do lauri me okay makha ko na hainin go hojik sugunu sero ke doge ba irang ngai bra please committee laitre irang ngai bra bo jam ta hina sine hojik sugunu sero irang laitre sero da hojik government yum kya saragam te yangan biyo ba government na Nilo kem da laiba sing ado laiba yana bagi dam tamang khaba yum sing ado gidam ta honorable chief minister en birena akan man yang jengchil laga hojik yum sabalo re bani around 300 fabricated houses lage na sabalo re bani okay sugunu sero da ade am ta gaijar ki ga miras मिराज की यूम में साई विद मिराज ना यानी पोक थादो के इम्फान दे लेबदु मिराज की यूम नुची हाइगदो ब्रो सेरों द पोक बा सुगुनु के बरगे न्यू ओइबदुना मणिपुरी इरान कनखलगा द सुगुनु सेरों यूम में थारक कादुदा करी की दमक तनो इम्फान दे लेखिबदु अदोंगी प्रजा सिंह कन्नबग दमक सुगुनु सेरों द लेब के दोगे एमएलए के नजना फोंदो के बदे मा खुनगा पसिंग लोइना ना लई है नो that's blood कहो that's blood okay मखाता ना मा फोंदो के बदे सुगुनु सेरों पुनम कुकी खुलाई पाबे सिंग मैने तुम थागब मतुंदा खुंदाक लांसी की हाइबद ओइरे हाइब खनबदगे थमोय शोकना मा की अंगम थाकता डेवलपमेंट कमिटी अमा मा का लोइने जरिब सिंग सेमलब मतुंदा लौपरी चहुंग मरफुग हुंदोय द ट्रैक्टर कुंगे निपान वायरगा खोजोलब मतुंदा लेमना हारजु पीरगा फौदी पीरगा लांजेनब सिंग अदु कोनसिलगा लो हंदुना हौजिक तपना तपना हलक्तुना सुगनुदा अमदि सेरोदा यामना वाना होनदुना खुंदा बा होरखिबनी मानो होना जखिबा अदु सेंटर द बीजेपी ना शांति हंजलपा होरे हाइना हाइना पाउदम बदा मतेंग पांगलिबदो महाकनी हाइना याम सताय होइना फोंदो एका एवं हाइए मिराज चाम के मनुंग द 1% तौ 2% तौ तौम थौब खर तौ पीपल रिप्रेजेंटेटिव नि सुगुनु केंद्र की म्यूर सिनबिरे बनी सुगुनु केंद्र नाक पजे ओनेबल एमएलए केरन जी की जो चो मथौ मनि को सरकार सु लैरी हौजिक सुगुनु की सेरौदा कनागुम बा मता हौजिक प्रॉब्लम लै हरमोय सिक्योरिटी न नकन ओय त लोइना क्वेश्चन लगा अरेगी मणिपुर की एमा ओरंगनी कंपनी थमजिन तौदना याम लैरबने मिराज हौजिकी लौ परि चहुंग क्या माइ फुंदो है नत्रो मिराज की दो आई वाम ता हाजर के लौ उबसी लौमी सिंग उगदब लौनी को वारब मतम सिदा रिलीफ केम द लैरिबा इमाय बेल सिंगदुना कक्सिंग खुनौदगी चलगा सेरौद लौ उगदब नते मिराज कक्सिंग द लैरिबा रिलीफ केम द लैरिबा इमाय बेल सिंगदुना बरा लुपा यंखै तिंगगा चलगा लौ उरगदब नते सेरौद को सेंग नै हाजगे मोगी करीब हुजिक डेवलपमेंट कमिटी हाब नत्रो आई कांग्रेस और में नुपानी के डेवलपमेंट कमिटी दी कोई दे माना वोट का के सेम खुन खुनिंग सेमी के नो कक्सिंग डेवलपमेंट कमिटी वांग डेवलपमेंट कमिटी शेरो डेवलपमेंट कमिटी सुगुनु डेवलपमेंट कमिटी एमएलए के रंजी के मतंग दई वांग जन निंदे बसेंग नै हाइ ओके नते सिदिक नसाइगी आइना हाइबनी से नते आई पामजे दे सेंग यम स्वेस नते अखोइना ngasi सेंद्रबे टॉपिक से कांग्रेस हिट्स आउट एट बीजेपी हैवनेबा ममांग द केंद्र खकी वांग नते केंद्र की वफम नते बट लेबा के इशू दा एखोइ की एमएलए के रंजी नथाम की वफम सिंग दो पुगलपनी बीजेपी हैज एब्सोल्यूट राइट को टू रिप्लाई एवरी आई पनिंग आई के तौरगदि पर्सनल ताय ओके अरोय बोइना यारे ओके लेट्स फॉरगेट महाक्सी आई केंद्र की एमएलए ने बा ओके केंद्र की वफम नते कुनि थोई वरी खंगा बा आई ने हेड पोकपदगी गेट मेकअप थोरक ज्ञान तारक मिकु क्लास 10 करकपदगी अखोई एमएलए ओइरमबने ओके फाइनल क्वेश्चन साजना खंग माय मतंग दाई वाम दाइनिंग फाइनल क्वेश्चन ngasai बीजेपी के मेकेटी एकोइ कांग्रेस तांग की वफम से if misai ngasai gi rocket kapsalakpagi adu pom thadarakpagi nomai kapsalakpagi wafam jile yagadi BJP da government ne kari tawage habani asi wafam jile kari habani nomai kapal lai adu tawbal laibagi government sine kaidawrage hojik shanti laiba uyok singda lairamba kuki lalorob jum takhairi ba adagi hoigi area dominated tawri ba mayam si karino si aina manipur gi lairiba geographical location khudimaki every single area khudima hairakadra miras ko आई मतुमदे आई हाइजर रोगी अमा हाइजर के नसाइगी आई जे काउंटर दे तोंगिंग दबने तौरगे सिमदे सूद हाइरे सूद नमई कापे सूद अदु तौरे ओजा बिमोन सुगी मतंग द पार्लियामेंट द हाइरगा सेंटर ने एब्रोगेट तौबिरो सूद नमई कापनी हाइबदी के तौगेबा अखोई स्टेट विड्रॉ तौखरेबा ओजा बिमोन सेंटर द चटलेबा पार्लियामेंट द लैरेबा सुगी मतंग द विड्रॉ तौ हाइबा वाजिबो हाइखरबरने अदु यंबा सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बीजेपी की तो अपील तो बदी यात्रो ओके अदु बीजेपी गवर्नमेंट लेने तारो खलगदी कांग्रेस के महाराज नु तारो खलगदी but decision has to be taken by the BJP decision government has to be taken by the BJP government but the
the opposition have all the right my friend na kari habi kige opposition ni question to natro suna tong la thole du makho pong hai ngam du kari gino parliament da kari gino guts lai du du gi aram mi da la hai ngam du kari gino ba kuki la lo lu kuki narco terrorist na manipur irang tholi su da lai ma sing irang tholi ji makho pong na parliament da lobby ho hai bani ko na hajiri si adu law da di ko ri su du khangam na india ga me na o sidi akhoi ki bjp government khatan harap na te dana congress na su khange masidi su na thon bani na masi su du to ja har kane ba kholaw du na som da khoi na manipur ga sengba chai ba mai ji maram law ra lai som na to ko ma law ra lai chief minister biren sillo bjp government lok tho o bjp government manipur na yadre adu na chat le ba no adu khana bai matam na te ba hojik se chief minister sin ba gi matam na te ba hojik se bjp saka thugai ra ga manipur irang lo sin ga da matam na te ba okay yam so yam na collective oi ba kholaw ma lamin na ga aseng ba real causes ko madu khana ba mi kupta ko madu khana ba mi kupta adu gi photo haira kanda center sina soidan tarak ne ba okay thank you very much last I want to losin jara ke ba ngasi date nong yam haina gi ba ai haira ke ba ai chap manana ai matam chief minister and honorable cm sa chief minister oidring in 2014 na kari hai ki ga bu manipur da lai ba designated camp sing je maram sa de mafam sa de masina khoi gi tampa ki lamje jaga loina kushil le hai ki bane adu hang ma ai sa sa ge he wasak lo ba mera sig date and the 25 July 2017 da ko honorable chief minister hai ki ba manipur may come out of SU if militants break the rules okay thank you very much 25 July 2017 honorable chief minister je hai khabani ko okay khange ba su ai su gi wafam sim ai tamo Birendra da hangoi lakchage ai both congress and bjp ai last round so 12 minutes ai 10 bija gen khan mani but ngai khoi Popilal na su makha chadabagi madu gi opportunity to people in 12 minutes ai doing video pizza mani ai tamo Birendra da lakchage tamo straight question ni tamo suspension of operations ji main cause ni have ji madi political party any mak nasu masi acho factor amo in adum yani have tare bjp gi mai kai gi asset to bana yam hendi heli ngasai suspension operation with the cookie militants matang sidal live wafam di ifong phong ba ichum chum ba wafam amadi suspension of operation si sign to no ba hawa matam da masi gi preamble amadi ground rules lai magi preamble da suspension of operation da manipur gi territorial integrity kai ba yaro have gi wafam se yam clear when yawre magi ground rule da manipur gi international border hai batare india amadi myanmar gi khoi paring sidagi khara thapna leiga do bani designated camp mayam se madu ko loina highway national highway mayam sida khoi extortion to bi yaroi masi kan lang leiga su yaroi hai wafam mayam mi yauri la ibu wafam di in both political dispensation bjp ge lengak su oisanu congress ge lengak su oisanu lengak ani maksi ge matam da ground rule si openly cookie militants in the violate to have a simedy if phone phone khang ra wa from money tama masi ki mawo factors kari ne lo Miraj, we see the star only in the darkness. Manipur miyam jam sensible oi rabani ko simadi ai phone phone haijage congress ki su tumangai bjp su du dumangai ai di marak ta pham na kangdum tare ado tamu wam ta haijarake भारत की संविधान से तसेंग मणिपुर दा मदुगी वाहन थोक से लेरगदी को मणिपुर मियामना कना तो सुवारों न तो मानते अदिगी हुजिकी इनाम न हंगबिरिबा बीजेपी की मतम ओइगेरा कांग्रेस की मतम ओइगेरा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दे लेरिबा कांगबु सिंगसी इफोंग फोंगना यादे है बथबक से यादे है बथबक से इफोंग फोंग न तो से मसिदी चना कांगलोन दु मतम मतम दुगी पालिब सरकार दुना ngak handabani na ko madugi liability duty matam dugi paliba sarkar sing du da lai gadra in khale ayu wa khanda de ko congress ki matam dabu oiro ho chume agoi si aino ji we see the star only in the darkness and high be maram se kari noi ta de I as a journalist since I have been working in a media organization for so long years akoi su khange ba haido bu ki bai wa ne ba ngam da bai wa ne ba yum da la aga kari tawraga de ge have du khan bai wa ne ba phari ne hoje haina ra se ba ko tho bu tho zano ba bangai range sajik tampak khengjoy block matam amada kanan occupy to rom ge ba kari to bagi da makta suspension of operation la khri no ba adai matang du yoraga di ko tamo sing se no mai bio
nate sing adum kaida aki ba khang kai lai bi no aki khang gi wa sing adum hai bi tamo aki khang gi wa te sugnu gi su dum mangai re adegi di manipur gi su dum mangai re ko tamo in laksaning gi bisi matam du gi pali ba sarkar duna makoi gi mathang gi lakata ba mikhal sing du gi khudong sa ba yengaga rajniti toba porompo mit ya pa kanglon yat pa du di ko fatte ba even jiribam da ngasi thui buwa thok sing si kari noi ta di matam du da palamba koi gi kari hani power le ramba sakti le ramba luching ba sing aduna atop mafam sing de gi mi sing je papu pusale eraga madai du da habi zabi kari hani loktu na raga amma tawraga mayam hapchalamba adi sosanpur da sudu mangare adi tenopal da sudu mangare adi chandel da sudu mangare summa mayam torumba si ju phatti ba ko even hujingang na riba mayam jing sum ta da ko ju koksi pam le ba oje sero hare ba aigi hana news editor oramba si tingang phai haidu de gi ne ba ko robert j baite na ma ji tingang phai de gi ni adigi di kari hani last time as I hang haidu da laaga matam khara leirami ai ju ko paumi ama oibani na kachin kaya si khara sinthung chachai hajari bako serogi sugnugi matang sida ka sumpalak pasidi ko haidok pata nuai da wa phom khara le honorable MLA bu allegation to boi wasunate adagi di haujik leiriba sarkar bu maral sibai wasunate ani makidi adum khara soidok soijin di khara leiba mali ko aduga tamono sum uzaba matam da aina sai khenjoy blog kai ke no tamo asoi ba lei na ai hajar o congress ke so BJP adam hai bi ai hajar ke aina sum khanjaba matam da matam amada manipur gi top brass police officer ama oinam da chorsanpur de halapa matam da lamkhang da koi gi keno tawtana ma si mapun si longi ko IG ma lai gi de manipur da matam du da peace talk se kamaina lakhibno ko chingi lamdam sing sida kana le rami kari tawgi madu manipur miyam loi khangnar bo wani sugunu gi sudu mangai chandel gi sudu mangai hojik suresh na takpi gi bada ai hang du gi nakan ma gi di hek changbam thonggan da yam chawba brick phil am lei adu su kana gi mapuno habdu si mayam loi khangnar bo wani manipur gi miyam sing si adu ki matik sensible oi loina khangi haidok pada su khara hangoi na ba matam si matam am oi bani na ko adum ba kin na ba matam am lei aduna yambana iphong na icham na yam seng na haijar ba matam da haijaba tar badi pali ba matam dugi sarkar sing duna sarkar du kai dana ba magi kendra dugi mathangi mikhal du su mai pang na ba hona dana pangtok to bose masi su yamna lan ba machak sugun ba thodok se ngasi manipur da khoi huji mang da tari ba mayam jing se masi tholak na bagi machak amadi oibra khale ba just to forgive the oppressor of humanity, that is a cruelty. Miyoba samaj bu singnara ba jat bizat khaidana mipom khuding ma pu singnara ba kangbu do madu bu ngakpi ba do atu su kwai ding chaw pa ba mne ba yati hai ba ain kai de hai reg le reg di ko madu su khara magi punishment ama phangbam topa sangvidan gi matung ina ain ama le ram ni madu gi matung ina khara de pibam di tho e ba ko okay tamo aduna tamona lo selak da ina hangbi ga do ribra ai kidang particular in changsin janing ai ko gi mamang da ko NSN IM amadi manipur government ani gi marakta suspension operation leite तबुतबु मसीगी मागी कैंप आयाम अमदि मणिपुर ऑपरेट तवे हैदना मणिपुर की हाना की हजुजिक चीफ मिनिस्टर ओइबे श्री एन बिरेन ममांग दा एखोगी मीडिया दा क्यारा हना फोंग रोखिबो वाफम दै मसी याम चाउना रिएक्ट तौखिबो वाफम सु ओइ अदुगा हजु अमुका सस्पेंशन ऑपरेशन की मतंग लेरि जे कुकी मिलिटेंट की मसी बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी हाइबतारे मसीगी इशू सी स्टेट गवर्नमेंट अमगी विथ ऑल द पावर एंड विल एंड अथॉरिटी लोइना लेना हाइबतारे in both the Congress party ki matam dasu center amadi BJP state ani matam Congress government lei BJP ki matam dasu BJP amasung BJP se center amasung state ani matam lei sigi state ki not establishment gi will and authority se leina high militant organization sing natragana lalhobu mayam sina freely operate over yaba natragana masida chana kangon ground rules ama government of India ga election ay gi the ground rules lei rim ne mai Samanana Manipur government, central government, amasung
कुकी मिलिटेंट सिंगी ओइबा यानबा ग्राउंड रूल मैम से अमत फॉलो तो ngamdri ताऊ मसी मो फैक्टर सिंग से करीने लौके मणिपुर मिराज करिगुम्बा थबा अमा तौगे न खलदि को से फुटबॉल सानबा मतम आई इनाव की पाकुम दुनी को आइने पिजरक तो से फुटबॉल सानबा मतम दा सानरो एनी खनरे सानरो एनी खनबा मतम दा मागी सपोर्ट लाकनेबा ग्रुप खुदिंग की सपोर्ट लाकनेबा एम्पायर दुना रेफरी दुना ने पेशेंटली तागनेबा माना तौगदबा मदुम तौनेबा यस यामन हाइजेनिंग दिबा मरमदी सरकार गिदि पांडम मम लेरमगनेबा कसा आइना व्हाट इज आवर फ्यूचर है हिस्ट्री है अखोन सेम नते वी आर नेवर पॉसिबल टू मेक आवर हिस्ट्री दुदी मथंदा अखोगी कनो सिदा लाकदबने कोइन तौरिमा मयाम सिंगसिना अदुना तामोना थमनिंगी बवाफमदी हौजिक इनाउना हंगबिगी बसी चन्ना कालोन अमल लैरगा यानगी बचन्ना कालोन दो मधु करी हाइसिगे ngang salaktre salaktri badu kari do bagi salaktri no ngasagi yangi boba pham du thugara agadi kari do bagi mo koi matak thabak tawdri no haibane ba madu ne bata mon haisir se oppressor amal lakta di oppressor du bungak pi ba se adu the biggest crime ne ba ko okay tamo thank you very much second am ta haizara just lotion jara ke ba Congress वगैरह it may be the matter of Congress, it may be the matter of BJP or Shiv Sena or Aam Aadmi Party वगैरह लोइनमक वगैरह politician सिंगसिगी ख्वाइदगी चावब religion दी धर्म दी करिनो हायरगदी को to serve the people for the welfare of the public को भारत के संविधान से अपहोल्ड तौननबा मियाम की इंटीग्रिटी से ngaknanaba मियाम की नुक्सिब से खंगना मधुदा राजनीति तौबदो मधु पॉलिटिशियन सिंगी ख्वाइदगी चावब धर्म मन खल्लेबा मधु ngakna को मखोइन लुसिंग बसिंग असिना ngसagi यानगी बवाफम दो मधु ngakna चलक्त्रगदी मधु करी तौबता गे हाबदुदी ngसagi चुकली पारि बसिंग दुना सती पारि बसिंग दुना पदि खरदि खंडबम थोई हाबने तामो आइनो वहांजे तामो याम चमना हंगनिंगबा अदुगा तामोनसु याम चमना खुंबिरकपसे पामजबा अदुगा तामोना खरा हाइतारे डीप ओइना मेटाफोर मैम सिजिनदना एनालॉजी मैम सिजिनरगा खुंबिबनिको मजेसु यामना इखोय फजबा मसक अमनी हेना हेना खंडबा याबा वही सिगे अर्थ करिनो हाइदन मैमना दुम नैनबदा तोंगान बा हाइबा तारे ngasai spread ओइना war of words between BJP and Congress ta dong dong ngangnaba potu nataba tongano mahau sun tamona dum piba jane do ai samap si ai thamjaroi ge haibare ai khoi ki ngasi gi oina di Congress hit out at BJP haidane khoi thamjari be topic sida sau abi hi ngasi ge experts starting from senior journalist renowned journalist ne khoi tamu Chabungba Birendra loinana ai khoi ki Congress party ki spokesperson nithojum Popilal amasung Bharatiya Janata Party ki spokesperson Suresh Mayanglambam purum pu amukhan thagachari kai khun uchari lo ngasi ki program se hobudagi loi fawba miyeng tabi ki manipur miyam amukhan kai khun uchari miyam thagachari